declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, AHENKAN Nipo, no dream so dear Juma we Baharin Pacon, Jitum, Yankopon Islam, any fan. Obuoba no Pawaka and Mamma, Papa. Omo Yankopon can, the can, woman, a yashro. Obuoba, Maniji, Emma, who from Marseille, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, we a great host, party, presenter, you're unique. You're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. AHENKAN, Mochi, Nanzo de Moving Namoka, Edina Mamudi Kai, Obeson AHENKAN coins a pine, a buzzy Adebaka Mobekin Kai, the Yadi Shanson will be a fabric design. You know, Mamma, what a Chidian Yankopon and Konehai. The Obuoba Ofori Amanfo for Napa Tankrales, the Caden, AHENKAN933FM, Elcon Kaya, Unia, here, AHENKAN933FM. Namu Jugu. Onyamachio. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933 FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933 FM. Victory is Onyamachio. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933 FM. Radio Papa. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933
FM. Panam. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Emma Mr. Asana Medi Bosumio Emma Mr. Asana Medi Emma Mr. Da Emma Mr. Da Asana Medi Emma Mr. Asana Medi Sawa Baba Emma Mr. Asana Medi Anobey So what Emma Mr. Asana Medi Hallelujah Emma Mr. Asana Medi Bebre Beijina Emma Mr. Asana Medi Ababa Emma Mr. Asana Medi And indeed we will never beg for alms. We will never beg before we eat. Yahobra Sempai Bonano pray no. Yes, yen otiasifo nyankopon. Tete kwafra mo akrobetuni ni din. Wo pim san ene ni din. Ehunu abobrim nyankropon. O twiriduampon. And I don't pray nyankopon yesra. Mema yensra nsan na yedi. Ema yensra nsan na yedi. Ema yensre ayaresa. Ewurade. Ema yensre ayaresa. I was ayaresa automatically eba. So arias yeah. Yay. You are not to be Fragidity to you maybe. And yet ding. And one say we beka e wo honhom say Ewurade e ma mensre ansana medi mema mensre ansana menya yaresa mema mensre ansana menya atade ahye odomfo ne wanyankopon and I don't pray wo mayo anymore ya ho brase mpai bono no Ewurade se wo chiche wo nhira wo chiche awade wo chiche awo no a eya ma yensra nsan na bayenso sene wa ma yansre enkwa ene ahoden bosome September emu na ene ahobrasie muara yede bosome we ba wiye no sa pepepe ne yesra what asefo nyankopon se wu nyankopon a wode yen hyase na wode ye kwa wiye papa no e ma yensre enkwa tenten e ma yensra pomuden
sang say ye wura ne o ye gye Nyankopɔn ne o Debio Auntie Adwa say ansa na wedi Ewurade ye nyame Ema yesre da ema yesre ansa na yedi Mami amonu jemfua ena no pay ne nwoma woto ne mpai ba wo bo e de ama Ewurade eni se ema ne nsre ansa na wode nasefo omo adi Mami afia broni ena no pay wono nso so ne nabusua omo sre Ewurade se ema wo mo nsre ansa na omo adi Sanso na ofachumasi ne ne yere eni nabusua omo so kire se Ewurade ema wo mo nsre ansa na wo mo adi eni ti yebekwa atia se Mami comfort adwa comfort ena no pay Mami adwa eni nabusua anti adwa comfort oni nabusua esre Ewurade se Ewurade memma oni nasefo nsre ansa na omo adi Ahenkan FM adwumayefo empire bono no se Ewurade ema ye nsra ansa na yedi Ghana mai empire bono no but Ghana de be yi no because ye bon price Ewurade me nsra ansa na yedi ni atiesi akiri se IMF ye ni but the Lord will deliver us and our story will change. We will never beg for alms. Mepato, we bringing you the Freaky Funky Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye. Airborne on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Today happens to be the last day of the month September 2022. September 30th, it will certainly be in the year 2023. Ewurade yenye udeni wuye bue. Ema minsre ansana medi. Ejubio Wonso kabie Kabi Odia yenkai Osisanya Ghana Abuabu mai Ansana yedi Obuoba dian Yenina Yenamie Ayenamie Asana yedi Efun cancer Ema misleda Minamie Aminamie Asana medi Adwa Roberta Gladys ye Yenamie Ayenamie Asana yedi Emma misre Asana medi Comfort way Osidian King of Grace Pentecost CA Methodist Ye di nyumini de chia wa hwe aye ntoa so but e brand shede ni wo sa mame fa wie mo brand sam na fa ntoa so mfa ma
Don't forget, I'm not doing this alone. And Penning say it will not chijina for an to Dimayao. Dimakum. And it's my faster than come up for Mukray, Mumia did media de Bro. Udi AHENKAN933FM Yaboa. A Jumpani Kofi Mengsa Kobe K Kwame Asante Billy Man. Yake Wabu and Nano Prayer Baba Sumo. Transmitting live on the frequency number 93.3. We patch out www.AHENKANFMonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app. Ubet me at Yen Ewa. Yan studio no de ebutu atema boabo. Baby ami we ye frɛ no Akuya Frakoma Studios. Ewi ase nyina som. Ewie mu bobere. We battle say na ewie mu bobere ni besia ko o kyerɛ yen sɛ eyade a. Ensuo ne be mu as usual. Ebe munu na sa na say the pete twin bi no ha edididi mu na fe ye de akwa awiam na ye kwa awiam so a wo kire say nsuo no bekoso apete ene no o kire say awia bebo but ene awia no nse se awia na ebo no ano ye frɛ no akwadwofo awia ebo de awia ne ho ye ne ya ene ti sa na be ye na fe ye kwa anwumrebre mu no a weda no emu aye yududududududu me na ye ku abese o se ade ni mu aye yudududududu ani ti ya no ahye ne so de ama me na paade ehunu fo mo na hwe ewiem bobren sam so se ye mo amane se ewiem asachira ne obroni fa se climate change na bi akoso enti se ne nsuo ne ye no fon twen no kane no mo kan se ebeye saa de akopem November na sisi ya no mo che se ebe free November no asan akọ next year enti weda na be yesi ya twen kan na akọ pem afia ye besimu no na bosom ye tosom ye nsa enti se wodan ba bi esi ni nya papa firase ye pe ba bi foforo adi kire na we ensuo ba be fa wa we nya awurade ma me nsra nsa na mada udi agro be da nsuo mu Sama Emma Minsre and Sana Medi Bebre Beijina Yame no way Emma Minsre and Sana Medi Apuzo ni na busia one de yere era no pe wo nyom na me bono ema mi so apuzo se one ne ma ne yere ka ho ye nyamie sarara ema mi sre asana medi MCE Mama Vicky Emma Minsre da Asana Medi game changer MP Honorable Akwesi akwe ne nyomo no Emma Minsre da Emma Minsre Asana Medi Bebato obofo ne buy no de biyaba eni ntia wase ye hwe ne yesua na ye pave way mass pause and so ebe take over na yegusu a yesua abofo no wo mo enhyehyɛ ye sɛde nyankopɔn ayɛ no ene ye de bibia beba wie ye but ansan ye de beba wie ne ye bema a recap na fe ye de abesi ene de na so ntini ebisa say how much do you know about the angels of God and how nyankopɔn ahyehyɛ wo mo systematically we no e kyerɛ sɛ nyame nani agye orderliness
Yen dwumadi a yedie eno nso ya hyehye ne saa. Enti anopa no ye sign in we are. Ye mo akwa aba ne ne akaka ho ye de nyina to so na fei. Eye nhyehyeye ye de nyina ye de ama. Enti amo ate ase se abofo no nso saa pepepe ni Nyankopɔn ahyehye wo mo. Ena no Jordan ne ye hyase ne ka kire wo se Nyankopɔn abofo nhyehyeye ye mu no. O abofo no ebi ben ne pa e ni diso we ben me we wo ho enti ya bomu amane de akire dada but ye ma a recap of what we have been treating since Monday. Enti on Monday no ena ye bie yen asem no ano. Ena me ma wote ase se nyame bofo ba ye no e the message ba ye se e wose ye hunu a lot about angels. Nyame abofo no wo mo nhyehyeye se ni nyame ahyehye wo mo. Enti ye wo abofo ku a edi kan ya to din se seraphim no maka kire so mo ben awurade ya ka hu asem a kire dada. Abofo ku obi mu edi ho no mo ye from cherubim. Wo mo so eto aso ye wo thrones a ya ka kire se thrones no so wo mo adwuma wo mo ye so pa ene wo dominions wo mo so wo ho. Archangels nso so abofo no bi no na saa archangels yi de eya na mpe bebre ne tai ete wonka sanse wo mo de Nyankopɔn tai soma won eba nipa nchen abribia eni nti enya obofo Michael ene enya obofo Gabriel de wo mo eye enhwesode se ebinom call Zachariah ho ebinom so call the Virgin Mary ebinom so koyi wo mo ho adi de ekire eye Daniel ebinom koyi wo mo ho adi enso so de kire Sarah abofo no doso ye wo Raphael ebi se Raphael se ne obeka ni bia e wo ho ye di kan ka ho asema kire dada omo nyina e fall under the category of the archangels. Afei ye sign at the powers. Angels are from powers and now you betimi so from akofo warrior angels. Woman so ye kan ho asem kire udwuma poten omo die ne say omo defend enipa ene ndra ye sign di biom pi so ma wo say ye wo abofukuo di bi wo ho no mo ye frɛ wo virtues na sa virtues yi no woman so ani eden pa omo bo nipa ho ban ebo nipa dwapade ho ban omo boa ema anwanwasem esi ewo nipa abrabom anwanwasem ni bi ne sen ene se wo yade obonefo no de yade agu nipa dua ne so obonefo na ma ho mere ate agu so na wo experience infirmity weakness saa abofukuo yi ene omo de nsenkyerene ayare sade ba saa abofukuo yi ena ne anidaso afiri mu wo mo Nyankopɔn soma wo mo de anidaso de be hyem ema anidaso san ba ade no a na nka nipa nyina se asɛe enye ye yankoto ntwene no eno achi yesan wa abofukuo ni bi a ye frɛ wo mo principalities maka chawo say the moment ya ye be prefix no ne aka se ebia principalities of darkness then ababe ye biribi bone but say yemfa negative word bia en qualify no a ye principalities abofukuo ni bi no na saa principalities yi ena me ka kira wo se wo mu dwumadi o mu di ni poten ne se omubo aman ahodoɔ ho ban omubo aman ahodoɔ ho deɛn ban nti yɛma wo te ase sɛ udi hene na henie na udie no uni bɔfo a it means a henie no enso nyame ani onipa bia ɛwɔ ne bɔfo a wɔde yɛ na dwuma nti yɛnya tena asese yi a yɛwɔ yɛ abɔfo Nyankopɔn ayi wɔn ama yɛn sɛ maakye no abɔfo no ne yɛ nante wo honhom wani wa wuhunu wo mo. We don't come sit here and do things in carnality. And no beko for how be dia bro. We sit here by the kind courtesy, the assistance of the angels of God. O release wo mo ne no mo ye adwuma. Sa abofo no a ye ta release wo mo no mebebo enipa dom ho ban no. Eye large groups bi to say aman asori ene sa nneoma no sa abofukuo no ene ye from say principalities inti yatena sie the principalities angels they have been discharged, they have been dispatched. So momra mebo ye ho ban o meka ho em ye adwuma ye no enwie mu die ene abofukuo a etwatoɔ a me de emaw ye frɛ wo mo angels na sa angels yi no omo de omo ne ye na wa asase yi so omo be ni papa empire bi a ye bɔ eni nti hu se ye bɔ empire a ye se awurade empire ye bɔ yi tie na ye ma ye na mpa Nyankopɔn tie no wa ya ma wa bisa ho die nti a
Obi beka say me mpaira me boy na aye adwuma. No, you need a certain angel as a messenger. Aw bekwa ko deliver wasem no Nyankopon anim. Hwe mema remfi say there was a time where Daniel ekọ ni chambers ebu nkotodwa no obo mpaye. Daniel ani abri blow tongues. Bompire then. Listen to me. Sometimes you need an angel of God to carry your message and deliver it to God. Sa angels no ye from and as sa abofukuo no e no me de ye from in short angels. Abofo. Na ye no me ne tia asase so. Nti Bible say wabra Daniel ani abria no obo mpaye blow tongues grababa yirababa kanin semono. Obo mpaye no a the prayer of Daniel was just hovering around the vicinity. Na into me penetrate into the spiritual realm. Na into me nko. Adentia. Na ye were certain demons bi omo so ye angels of Satan. Omo ya bon sama bofo na Daniel mpaye ba all bon omo so ma no mato atwene. Until said Daniel realized say empire na me bon enko. You be out piper. Sometimes when you are praying, when you are in the mood, when you are blowing tongues, you could feel say empire into me penetrate. Atmosphere no is so dark. Atmosphere no is so thick here. Empire into me penetrate. Sometimes when you come sit behind the microphone and you are working, you could feel say and that I am not of myself. A juana me no enko. You need these angels. You need them. Empire no oba fasuma wo muye na ka chom say abofo anyame yimo se mo de empire bo na mo de koma awurade yen sem ayibisa no eno na mo de koma no mo make sure say mo de beko. Bible say if there is a man to pray, there is a God to answer. Engage God vehemently. Na bo empire say awurade nsoma na abofo no mo mfa mpa ebo ne mfa nko sa abofukuo no no mo tia asase so no mo de yen abisade de kwa bribia no wo mo ye fra wo mo abofo nyame abofo a ye ne won na tia asase eso o mo de ye mpa eboko ye nsem ye kan asase su bia no eye wo mo na de ko watena ase adwene ho da se enti se de osoro tie ye bom mpa ye ne koduru Nyankopon nchen sa abofukuo yi wo mo na edisa dwuma no na Bible emieti ase se wo mo responsibilities pa ne se wo mo ye dwuma between man and God nti Nyankopon so mo okay kwaku mensa bom mpa ye se ohia we monye mfa nkoma no na sa abofo ne de aba na listen se obofo a wo de wo message or do good news e de ba no ne ho nya den a yetimi tochi wo mo kwam yes into working kan Bible a o say abofo no Nyankopon soma won se wo mo mfa enhyira o mo meyi nyame manfiri wo ha ne amane mu no bronsam abofo kohia o mo kwam eye wo. Nti when we are talking about abofo a e wo se o mo wani ebrepa we na ye spiritual things na e yo mo a o mo believe in spiritualities and they will bear with us o mo believe no de o mo se na de na wo kekan. We are speaking the things of the Spirit to you this morning. Into from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and today, Friday. Your message here, the buyer, you say understanding the angels of God and how they operate. Into ya the femu free Jordan na bepemone. Ya abofukuo mako ennan, abofukuo ekuo no mako enkono. Engage them anytime you want to petition God, and trust me, sa abofui wunti and one more. Bible says a yen bompire and a ma bofo ni nya dwuma eye. It means say wa mompire if you don't engage yourself in prayer, intensive one. Wa bofo e wo sen ko mo ya dwuma de ma wono, they will be sitting there doing nothing. Anopay me bompire sre urade say oma wa bofo e ho nya din. Se woni abofo ni bi nso a ye bompire sre urade say e free enne ayatena sem na odi ye be wura bosome foforo mu no sa agye Nyankopon oba Nyankopon no nkronkron Nyankopon no onyi ye bofo mayen wo mo yen ho ban ti ase odi ene so be koso atena ni nyunu na se no waye nia wo betumi e wa awurade mu na eyire so kire so se den oya adum wura no ye agye Nyankopon no ongu animu aseda Kristo asomdwe nkan ho na wotwe ye di eba wie ye ne nya ko wura bosome foforo mu no ye jai yen kra hye awurade nsa se o mayensre ansan ye nya apomuden
Omayen sre ansan ye nyankwatenten. Omayen sre ansan ye nya ade ye de be complement ya brabo ewe Yesu Kristo dinimu sports. Ene de to aso mu wi a ye be san aba. Edin nsesan ye. Esesan ye ba bebo amane. But for now there, and that's why ye Obuoba Ofori Amanfo, your Commander General Kutuku Mayor. Still, I remain at your morning's shefa. Sports if you best na baby. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Emily for Maakye. How are you, sir? Yabo. Mpumo ko de. Nyame adom na so e. Nyame adomo. Yeah, come on. Yeah. Friday. Edu Friday ana makai boy your friends saying. Ni obo Friday night is there rule is there. I'm friends saying. Last mate. Edu Friday bi ana makai no. Friday night. Where Friday morning. Say bi a hihye ye de. Yesu adom obo bi akama. E da adwuma wo fie o. Adwuma wo fie. Ene adwuma ba fie pa. Adwuma wo fie but ahwe kra program e be koto aso wase ho. Dey ne de. Ase ho na be ko wiwi. E be ko wiwi wase ho. Say dey aye no. Ase ho na be ko wiwi. No say chairman ya de. Na chairman pese e be ka ho asem. But je me so pese chairman tie ne say me ne chairman nyina na akọ entiase apoma se yem ka ho asem. But say dey ade na ebobọ no. Den ya. On to me nka say on ka ho asem o. Say na kwa me din kan tie ya me ba o. Udi kan tie wa hansa. Somate wo information center na ade na. Enti kan there's a guzu. Na say obi ya the money tie o. Obi ya the money na se ye be ka de na o ye papa ye nka. Obi a akire na be ka. Akire wo ho. Enti ene chairman ya de. Chairman ya de papa. Enye easy. Eye single handedly o. Ono nko a. Obi aka prenim. Dabi. Waya de. Wenye abanse sika no. Dabi abanse we nsu eni ho. Waya de. Mon ko tworo krata amfa ha. Mon fa nwura ha, mon fa nsi ha. It was pipe cross our sia kra nkwala na modumi anya. It say ha dwen. Enti ye program no ye gusu no ade be ko to aso wase ho. Ma wo se bili mo so eni ahia mo ho ase. Enya senketo a. Be ko to aso enti ene no ye big adwuma wo fie. But ye be ye. You see from pay na ye kono. Eno so na meti na obi se na na akobo ne nsem ama no wo offense. Yakoye no hu show bi ase no. Enye. Omampani na ye omokobo ni ntutuo no. Obi kola bi sa na ka se. Bi mu chese niamo ho nsem. Na me bi sa se It is not part of Ghana yen culture orientation. Te se ye de eno nko an epe. Sa ye be na ye bubu na efi wan ko fu bi no. Si entina mu sa. Se ka wa ya ade tete nyoma so ma nyoma bafom. Obi a live well na kokko ne ebo nsem ma na. Na sa brabon so de wunya ne se de wo pe no. Me ba okko na nke ebo nsem ma na nke be ko ne se yi. Ese ne kedi enka chiri di. And the culture. Eno de wo culture ni. So that say wo hwe yen culture na. It is not part of it says we be wukura mpo no a. Oye wudi ni ya wo se ye ka ne ho asem. Ya culture no ye hwe na yesesa no na. Sa. Eto de bi wonu ma ndi mbu aye. Papa ba de aye nkan bo ne ba de. Na se tie wo ye culture kro no ano. Ye culture kro na ye semu se. Oba e kwa ware ana ne maame ne papa chena tena se. Ye de ahye ne tirim se aware na okọ no esi uyi a fa bra fie unya kade ya woni okunu dia anu ne ye ne hwe ye kwa cha no anu ne ye ne afutu a oba kwa ware a ye de hye ne tirim no no se ye wa se mizu ka se edua batabo ni twa etwa na ke bu obu o ho na odi mo ni krampa wontimi nka cause ni ka me etwa dabi ye culture na constitution ni na ya corruption mu na still ni use corruption tu ni na da ntina ma ye brain culture ni constitution ni na yare e wo se routine maintenance uti ya bebu a ye na nanom ebubu na se odi waso tu form na se oti na adwun ko njo timi se ni na corruption serious o e corrupt e evil corruption abebu no mububu ya because hwe abebu we nso e wo me ene e wo yen ense enti efiri ya nkwala bemu ye de ahye entirim se sole proprietorship partnership nke ne ye wiase aye din na nka yen wo dem ha nyina ya kan esika bom na nka de bi adwuma bi na ye ho ahare yen na no na metie papa bi Nigeria fo de enti ade bi ya ye de Nigeria fo no omo ka bom
we didn't the aba we didn't the aba we didn't aba normal circle and all circle as stores e wo nyina Nigeria fo age ni nyina ne bo nso den no but and am so mutua ne kakra nti obi ahohan no but yen Ghana ha yen cultural orientation ne say e wo me ene e wo yen ense hwa asem we dey atu yetiri mu ye wo bibi esan so kan say kuku football so unu ni mu a yen paso sada say enti yen abebo ni nyina ye evil corruption na mo register mo sim card o sim card wa register sim card register okay because ene register ya wo dey kwa enye yi ene na ye deadline no ene zo mazatum Ghana for us pass him so production dey na yen register te chere mo kan and that on block no and ye dey no ya so odin kakra there be more here so test the water test now hwe there be more register ma mo nso ma me ne nhwe ehun hia ma mo nso ba ya asanto Ghana for penny anyama ya ye wade ba kon me the ehun hia ne ye mfa energy ne nko ho enti if set you e dey tell sometimes ye dey abre no we a leader o e na o take sa keen directives no enti dey enti sa leader kro no anso entumi mfa nhye bi ma o betumi aka kire en say o ye foreigner o be ye business ya ye won hye ye wo sa wo fam and I mean no ka say foreigners no we ya ye kodi bro nyan o musika ne mfa so o manya nyina telcos o mo be boabo ni nyina no dia kom kromo no de konti am say ehun hia no ye do time ye ti krom ye ti man we mu o meka je say ye ID card ba ko no na de beto aba everywhere bi aye yes aye ye ti am no say sim card say ba register that time wo di kuta 2 seed na say we ye can register o anything say ye registration no ya register we ya so register bio we by 2 years time ba we full na for so ba meka register this ye serious yes lie mu die na mza yara lie mu die o za wo ba ye part of the world na Ghana ha no ade ba kwa ye tie ho ase pa eno die emra ba kwa Ghana food diso lie die mra ne die ene asoro dem na ene wudi agro bi kura be bo apira wo tebuta na mini pa bi ejuma ho no na adina ha no me ya to ne chisa o so ya to fo no mo sheda on pese e ton ade kakra nti o ma de na china class ne jenja edi ye Ghana ha ne mra disuo no lie ene mra ba kwa ne Ghana ni bia disuo mfanya adwuma eye toilet ya wo koso we ye maade we ye mema de ene no de but eno kura no we fo no bebre only one is we taking serious low battery toilet ready obo e maade ni mema de ni eno de o ye den but eno no we fo no kura bi ya so de e first one obu asi only one na taking serious okroma low battery o battery ni o phone ni bedum nti eno de also pe baby no charge no erade hunu ye mobo konkobra enti eba kwa godie mu sem ye mfa so dwumade ni so emfa medin de Joshua Kwabena ejenem Joseph Agi enso ewa ha wadi kantin in Canada obrempon pokuware etai ekire sansona Raymond Ashete Rat enso Bobo Voices nyina enso edamana bibia enso akoye edamana na no pay yendi kan fasida Emma Jubilee Hospital me pacho ye no se o yare hododo na pese obabeje yare hwa na se oba 24/7 doctors begina so ahwe ye now yare wano so no etimi etuayira ende no se wakoma na wo issues bi ewo ho oba ye betimi ahwe kama afa bia won so ba pese obeda eye hospital wonom na afa ogi ayaresa ye ya your private room honom ne your public room ho so a oba betimi ada na afa ayaresa no enso yetimi edi ama e bia pese oye lab o pese o check o blood group ana tell o blood type ye wo laboratory kese wonoma oba na se betimi ayedi ama kama na bibia nso akoye edi amount antenatal care any postnatal care ho edema ema no mafo afuro na afi ema na se oma wo awie no na se ni wawo akola na wie opese o check akola ni weight opese o check nnuane akola ni dia ebetimi ma na pomuden no SCP esita oba ni nyane ebetimi akirechiro doctor atro indrama se kona koto na fasa ho yare a obepi mo Jubilee Hospital a your pharmacy kese a edrobia opato bia no ebi wo ho no mabonye bi no wato na bibia nso akoye edema ebia surgery anaso
operation apesa oya theater kese on ma oba ono so yebetimi e de akomwa ebi ne no oyo ba wafafuro opesa otwa scan hu sakra no krampo no oyo ba oye bema na se ne prostate na etiti wo opesa otwa scan na ye ultrasound afi ECG scan ho no ma oba na se betimi e de aboa na bibia so akoye e de man mo nso amwo eniyare no mo bepimi akachi se sefota se mo glasses na osha ye de bema sefota se mo aduro enso na etimi etuire a ye bema aduro na bibia so akofan e de man afi diabetes and hypertension for ne Friday anopa bia efere anopa bia no enchechire ekoso e de mamo induane amundi indru amonum nsu amonum betimi aboa na diabetes and hypertension na ajew abos no enso etimi aba fom no ye de mamo Friday anopa bia se oba na so kita insurance na se tumuda ye beje na fi ahwe ye na se kom na de Dr. Krampo no o yare na hospital di kan bi so se wadidi se undidi ya o ka se kona ko didi ansana wasansan wechi aba upeduan papa edia yo kanti kese ono ma eduane a opa to bia no bonya bi edi eni no hwe chira kwan ewo odan road no so na odan babo road no so Amantra bridge no so honom ena obehu yen number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 unnatural mineral water send down opemika and French say opens water to there the only echemu o mama kachina feku pebito na bia enso enkoye emfa emana unnatural mineral water no dane dame ba me kacho mesi nsuo we onuma ebebo ye ba ama bia enso atumi akonkan e de ama na wuremu a tese potassium calcium ene magnesium nina enso ewo nsuo mu abobi ebebo a na eniama akoye enso e de ama wo eye bottle water enti bia obekobia no obetumi akuta de akwa ese efe ye ba kopebito na bia enso enkofan emfa ema odani echem wa chemoda obenya bia to se wo ye se wo engagement se auto badin emfa ho ne ade a wo ye bia de upensu patwa eno ana makamfo ede ma no unnatural mineral water ana mekamfo ede amanda no pedoni chemu wa chemoda ye ne achemoda Ghana commercial bank no ena se edi enhwanimu omo car park na odu ona ochon sabonkum so a no se esi abun sa fefe bi o upeje wani abehu unnatural mineral water na fe kupe bi ato na bia enso akoye ede ama wo se opebi etu akoton anase ope baku ato akonom no da oni echemu na kopebi enso tona bibia enkofan emfa ema oni mpenipa ndi nkomo na feji nchemu a akache enso nina 0249 680 213 0249 680 213 anase 0500 231 091 ofe unnatural mineral water omejo sunu wadi nkomo na bia akache nina oni omo aka European leagues no are bounce back after international break no into the chima na watch we ye ene chassis games bina and so basso various European leagues ni emo na kopiem of French league ena match day 9 games no chassis ene Angers ene Olympic ma say ebo 7 o'clock na sa game ebato afi ochina 2 games ebaso Strasbourg ene Rennes ebebo sa game no ebaso no miensa na fe PSG and so atansa to sada friend Nice no me game no e abone 7 o'clock Sunday about twaso na Sanopano Lorraine any live na bebo 11 o'clock afi ebo no baako a 1 o'clock no AC adjust ne Cremen football Azure enso ne Brest na ebo Toulouse any Montpellier Troyes enso any Rennes ebo na afi ebo no miensa Monaco any Nantes bebo na afi ukopema 6:45 enso no Lens bet na afi no ne bobo kwande Olympic Lyon enso etimi edi aboni yenda ni Emremo was Spanish La Liga Santander enso ende Chelsea Pima matches no say NSN Chelsea 7 p.m. na say Upima Atletico Bilbao etena fi oni Ameria e de eboni nyame adoma de etena twaso say na yekono 12 o'clock p.m. no na de Cadiz etena fi oni Villarreal e de eboni Getafe etena fi ene Real Valladolid e de eboni Sevilla etena fi oni Atletico Madrid e de eboni e de etena 4:30 p.m. no game no Abertofem Real Mallorca etena fi oni Barcelona e de boni e de etena 7 o'clock p.m. no game no Abertofem nyame adoma kwasi adaya twaso Espanya betena fi oni Valencia e de eboni Bobo Kwefan Celta Vigo etena fi oni Real Betis e de eboni eno so kwasi ada Girona etena fi oni Real Sociedad e de boni Sunday and afi Real Madrid ene Osasuna enso de boni kwasi ada 7 p.m. game no
no top fam nyame adoma ye bete ba ku de fi ho eno joada 7 o'clock pm no volcano tenafi eno elchi enso de abani away Manchester Spain in patem top fam de musem no de ajaw afa Italian Calcio Serie A no so match day 8 eno so shase ochina ade Napoli ene Torino ebo Inter ene AS Roma de Everton so Empoli enso AC Milan afa kwasiada na game dubrina enso etimi abaso Lazio ene Spurs na bebo afa Lecce enso ne Cremonese Everton so Sampdoria ene Monza Sassuolo ene Sarantina Atalanta ne Fiorentina Juventus enso ne Bologna enso edi ebebo ani we games a eba so Italian Calcio Serie A no kwasiada afa Monday no Hellas Verona na betina fie no ne Udinese enso the game no awentam so Uromu awa Germany and so and Chelsea and say Asia Kono Bayern Munich etna fie one Bayern Leverkusen edi boni match no and 6:30 pm no game no top Frankfurt etna fie and no that na on Union Berlin at the Albany Uromu FC Cologne etna fie one Borussia Dortmund at the Albany and also that na 1:30 pm game no top Freiburg etna fie on Mainz 05 at the Albany RB Leipzig or Tenafie on the Bochum at the Albany Wolfsburg Tenafie on the Stuttgart at the Albany Werder Bremen at Tenafie on the Borussia Mönchengladbach at the Albany Nyame adoma Sunday say Eramatis no Koisase 6:30 pm no Hector Berlin at Tenafie on the Hoffenheim at the Albany and a fish Shaka 04 and so at Tenafie on the Osberg at the Albany away Matisa Germany and then the bottom at of Radimusam no at the amount arguably the most watchable league we are seeing na EP no and also match day 8 in the games no ebi baso na say na esi etie chance echina Arsenal ne Tottenham Hotspur at the Everton so sa game na ya no pa 11:30 na ebaso afebobo kwanda the Bournemouth and the Brentford bebo Crystal Palace and Chelsea airborne 2 o'clock afe Fulham and so Newcastle United airborne 2 o'clock Liverpool and Brighton and Hove Albion ebaso 2 o'clock afe bobo kwanda Southampton and so Everton na afe West Ham United and so wanting wonders at the Abona sa game so now 2 o'clock na ebaso afe kwasiada Manchester City at na fie on Manchester United airborne 1 o'clock Sunday and a sa big game na ebaso afe Leeds United and so Aston Villa airborne 3:30 na afe Leicester City and so at na fie on Nottingham Forest and so the game na at the Aboni Udani Eremo Tottenham was prime some for more eba and ano pesa pa fan Antonio Conte or then some kakade atudwa was saying nam yum so no bobo kwa fan Juve and no edin komaso bu na kachem e da fit Tottenham akopiem o Juve na fe akwato ne kwati no enso no say na me kan fancho say ne kwensem bia enso enim no na nigi yie pa enso o Tottenham to nyona dwen so obetu fan kopiem e wo Italy ne potem akoba adwuma adama Juve na no pe medim sem no e de ejao Real Madrid enso team almost Spain no say some Gratico ache into the chema next season se do manim no omo be san Graticos na fe bibia so etimi akoye e da mom na mo som kopie mo Man City Abrantia ne Joao Cancelo na fe Elibro Haaland no yade a na so the chema 2024 no Karim Benzema omo per replacement likely se bakwa be piem o Madrid bobokon we sama efi Madrid eba AC Milan akatin se me phone mo eba ne se ya Abrantia fan Rafaelio esenyakopon adman hwa na general transfer ni bia Nessa Brantano, Wobuna Katim, and a free Bobo Kurmo, Akopia Fufonano, and a Sensama Abanase Okwa, Omeramo, or Chelsea, now for Branta Fanny Christian Pulisic, and I feel Hakim Ziachino, or Mubako, or Mako Tebrino, Abe Pimo, or AC Milan, about Woman in Coma Eba Naropay, Edimusam at the Ajao. Yambra Fie, Yan Shasia, Nemo Mundi can fast than Emma Pacific Mills Enterprise, some more amazing grace building anymore. Now, Nyama, Yaton Enye, Yaton Enkunya, Yaton Air tables, a free musical instruments, and no Oba. Ibi pumping machines bebrena aba afi hand dryer afi glass table where center table edi si dem no ya hwehwe no oba ebi nso aba banya bi no ato na bibia akoye edi amam afi wheelchair na afi outdoor chairs nso bebrena aba na so oba betumi bi no ato na bibia nso akoye nso edi amam enya no kwa ne ton example home use ma bi ti say microwave oven ebi afi electric iron no banya bi ato toasters afi washing bowl for any hairdressers for no bebrena aba
afi electric fan, TV set, ironing board, na afi wheeling carpet so no oba bebre na ho ma obele bi no atwa bibia enso akoye ed amount. Ye wa Amazing Grace building ni mo na se coupon checkpoint suadro kwan ne so ho ne no o hwanya obehu ye fe number yi na afi unso uniom ending koma aka wa chie na number na 0547 71 65 80 0547 71 6580 and 0542 30 8730 0542 30 8730. Yansha ayafisem na siansha se emfimfi Africa chan ase eni kumaka emfama ukupiemu awo eyaso ya nyakopa ya duma da chana eyade 6 p.m. no droka sepa etofem woni mise chan no eyade betofem owo Algeria enso ane no patem Ghana a qualify se yekobie na no ana se draw no nyakopa ya duma da chana etofem na yimanu ajima badu akopiemu enso owo Algeria se okokobwa na dwumade no atumi atofem fise titiri bebre ena se akopimo abranti afane jabu ofi eya Algeria akopimo ana fe place awudo bebre so omufin krofo kroso ana se akopimo empedifo atonsa era fra abranti afane Emmanuel Ajimabedua wono so eko akoboa afere nkopimo Ghana Football Association mu na we no nyasona tie ni ye oni mise last season ya dia as good any interlies ebo match bia na do na susu se msa match ndie ya fixe place awodo na aba na verdict aba bonten ya banning officials bi ya banning players bi na as good first in omunyo monti asentom do masem ekodan a human rights court minuka say the enra na beto odwa say human rights court no o ma tro edema Ghana Football Association say Ghana Premier League na ye bon as good impanifo edema masem abedom ti yantwentwen so ansa na yendi asem no wie na fi Ghana Premier League no so no entimi ento aso sansen beto odwa pe na GFA4 o some letter ba bonten say Ghana Premier League na ye bon no enimani ya no na say ye hold on akopem 14th October na asana ne bibia so etimi akoso Jeffrey from the Asenba Bonteno obuchima stakeholders afa players sponsors match officials supporters na vadim sotes nyano munya botre na yada football no ebesai abanse back sansem to odwa wie pe na lawyer Obri Yeboa or a former deputy general secretary Edma New Patriotic Party or sansem die or one sem kakra eka de fa ho e de fa suspension na se Ghana aye Premier League no ya suspend no yenti ensem lawyer Obri Yeboa edituda so ko join ya GFA ana FA other association bi ano ye frame bi obstacle clause the obstacle clause which say one court one committees no one cast and sana wa ko when be a FIFA so it has the jurisdiction of the court the local court or the domestic court from football matters now wa ko join Sagana FA journey. So you are bound by the rules and the regulations. I think they are right. Court to know the injunction. The position of the law no say some more from we na say court the injunction to mo so what think so ye ye adwuma ne be pe bia bentia yes you are scandalizing the administration of justice and the court then and start to so no metiasie ma omo na also no they will take steps because injunction no o ma ye no e bia also they go to court to say nipa no the court no wan fa ash good dini na court e nipa ba akofo bi ono na ho no the court until where do you give an order to affect a third party say ash gold na the case in the court. As God nibi, so it is an order. Court no dem it's going to affect a third party. We enchema Obri Buahin Esquire ede tu yenim na okoso kasa oso no de sa injunction na to Ghana Premier League no so no oni court no enya adwen. And with due respect, I beg to differ. Sabeka fracture. Many court no nyagana. Because you see, Obi na kwesa mane Ghana Football Association. And nipa no ACK remedy be. But the remedy no will affect Ghana Football Association at a time Sani Pano on Ghana Football Association any contract bia any and bia any alliance bia. So why do you give another injunctive order or restraining order to affect the Ghana Football Association? Where do I imagine open person be because say ebia makase tiaja na se menkasenti bia. I am just expressing an opinion. Order now not the man. It is going to affect a third party, Ghana Football Association, and that person on affiliated to Ghana Football Association. So why do you grant that order?
enti no ene sama lawyer Obri Buahin ede tu yanim na ose sa injunction abai efe no mabe sofa efe no mabe di yaw ewo ho enti judge no na nka sa asem ne buy no nka application of injunction no na kanya se oji kra. In addition that, we share the convenience, the balance of convenience and the inconvenience now. It is the Ghana Football Association that is going to suffer. Because we going in teams in NBA, money players in mobile. Now the clubs in there can suffer. So the balance of convenience or otherwise, with due respect, the judge should have refused the application. The judge should have refused the application. I'm being honest. And I'm not running down the judge. But expressing my view. Looking at the merits of the case, I am saying that looking at the circumstances, the balance of convenience, now this are granting injunction. Granting we some kind. But suspend the one, but they should go to court and then have it the order reversed. Oh, you know, no say dabi ontimi nka as good as them sa obejai efe no na utu oye jamafo na otu momone nsofo nti efe no ne mabu hono ma esom di ne kurawom na kwa bibremu omo eye case against interlies omatwro ekope proceedings 2 months nie embaye nti se kwa bibrem ni bi enso sore na so no so de eye football association ekokota we nyina no eye court sem emboa nti efe ne omo ye nyina achi no ade esom so mu di nukura omo proceedings emu lawyer Obri Buahin okatwa to say but what to mama for no no what to ejira for Africa ye ball no court na doso because ba ben running football in Africa no edru bia no koreka no anya adwuma look kwa bibrem United omo fine omo ete omo points ema inter allies every player be home kwa busumi mienu ni a kwa bibrem for ma metro Ghana Football Association say a record of proceedings in nyina then family is that fair? What you could be break points? What fine no? What lawyer read them a record of proceedings in nyina almost 2 months in Ghana Football Association family. It is a supporter of Kwabi Brem and the court. Now what can I say? What to my money for no? No what to a for? Well, association, but man, no, can any juma. The banya, Benny, my Baba, that's his friend also. So I think that court no affect Ghana League no. The what to my money for no? No what to a jama for. So Ghana Football Association. Look, you should take good care about few money. No more running committees in the year. Sabe men can't say running in year. Because Kwabi Brema copy proceedings. Na kwa busumi na maya Kwabi Brema na wetimanya na right. This a court na Kwabi Brema debeko. So these are serious matters. About that sponsorship for obi a person sponsor. Obi a person sponsor. League abe fashion ne ba ja ne kira ne ba ye ni say ya. Affect Ghana League no. See football in Africa. Na ba ni say ya affect Ghana League no we former deputy general secretary Elman New Patriotic Party Obri Buahin Esquire Obri na sa ensensen mo na se eye papa ono so na kopiem e new adubiase boboko no ma ono na ye president se boboko no ene dia Abdul Salam Yakubu enso nsem kaka o dia tudwa o se as good for enye we na dikan na mre bi atwam na nkom ko relegation ene se GF4 etwaje mo amomo kemo na o se F4 no omode mbo no anso na niye kura efise ankaso mo hwe san sensem we nyina esiesie ni wie ase ahye Ghana eye league na se so amanya ne sa enti ono de ono mo anya dwen enkotie ensama Abdul Salam Yakubu ade tu yanim de minimum say as God yetim kase o hwe abakwasem kra na enema si on 2 occasions bia na we say as God kra call relegation but because of as God yetim kase no if you need to me protect as good amomo ball league na si on 2 occasions ama as good eda so away league no ma ebesi na amomo call relegation da but Tama as good as some buy no. Yenina young tree or Ghana ha. Senya no crew, yenya lawyers and yenya judges. It no na me fi say bia as good to be caucus. But omanko cast later na me hu say omakoko. Am na me de me fi say I was anka GF4 no. Enya abotre na nka omutie court no. Na ada say ya ba as good for ababa abebo league ni bi. Ana say ye be yi o ma free ma. Na ye hu sa decision no before na league na start. Ana mu so ma start league. Nti so ko start league no. As a court injunction Saba, yes, I break a leg. I mean,
if you not work clubs, club will be over. After a while, the temple no cost. Who breaking this year now? Before over 2-3 weeks over Sabbath, then the massages him. If you say a idea as a club owner, no, do me body division one idea, but any idea I help matters. Yes, we some of the two and him now koso ekasaye and I say as good for on the on kase omo baso and I say also so say bet no enyama na omko no na ye de na so mu twa bet you someone twa bet you punishment ne de na no den dodo menka say so bet no mu twa bet so mu ye de o menka say ya de papa no mu ye but if you say omo punishment ne de too much punishment no so eso chen asemana e da no efe no betting for ade am bi say ya de money a yes so e wo ye football e no ye betting say wo say betting no me yes so betting so is a betting for omo grant as a sponsor ye football you Ghana omo na is o mama ye sky the sponsor it no say no betting no ye be promote say ye ntwa na say me ye nka ade nso na bi twa e ye money ye go bitim no enyema bi o a o dwenu a o ntia se and then obi enim say bet na nya de papa a Muslim yenim say bet is kanyeska papa at which is association kramufo nyina wuma ya yedin a ya Jesus kan bi ya yedi so as go problem na dem ehunu say eso everyone in no man dey we aya sama se openipa no ana se new adubiase bobo koni ane dia papa fan Abdul Salam Yakubu aretu yanuma adimu sem nina ade ama yabako nanso w tando akasa Obuoba okay Obuoba dia my fancy bet ure we dey yemfa we ntwa to na Obuoba betina se papa no ka se wo free house of folk mu na ade house of folk ane na eye no na ani anje ho enti nka house of folk be lose 5 games atoa so wasema ma Vincent Duku House Ladies President ene na kasa na fi Mr. Ebenezer ensu ene na kasa nti sa sem no kan ye no watwa so Bese me catch Hearts supporters say me assure almost 5 matches on the road on Belusu match aside nkofo bi eye Mr. Ebenezer Eben ene ma detentia match aside nti no supporters omo Hearts na omo do me omo frɛ me enra omo kan ni nyina match aside bibia besi bia metwi no film but me ntokwa no me sankofo no beko sankofo no nti I can be say or report to me onye ni tem no report to me apart from that me say has supported na me chat for my sign na yen go forward me we show mo work nti no Matias me dey enidie ma essential as ladies president and Mr. Ebenezer say asem no Matias me ba house back no omo boa me Matias me ni obi ani bibia former physical trainer de Macra Sufuk W Tano enso eda tudwa na boma Vincent Duku din de mayenchia Mr. Emmanuel Jikum aka Ufi mayenchia ni timu na ese ahwene ne di nkomo yi na yehu ne ekọ ne eba media de Joshua Kwabena ejenim Yosef Regiri Utene kan Pompompoku eboae sanso na Remo na City Rat enso eboae emra no ko bebre nti di sia na captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo atoaso Nation demands so divine.
Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa Abozege. Thank you. Radio Papa Abozege. Thank you. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. But she say why me? Now made yourself be your friendly. Take me on a date so you could know me. Ghana ADCA Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. 40 minutes already gone after 7 a.m. Live on your family favorite radio station AHENKAN 93.3. Martini Jumedia Gusu Wuti wa frame Obuoba Ofori Amanfo. Yemfasi dan Koma sports team led by Joshua Kwabena Jenny Oti Kofi Ejiri AJ Oti Nenka Sanso Ena Raymond Ashite Tete. Our baby Omodia yet twaso. We say good morning, Obi. Today I really want to thank God for a nice day. I appreciate what He has done for me, and not just for me alone, and my family. Glory be to His name. Yati that say, but unfortunately, one faudi anka. Atia dunko. Opare Suhum, I'll say happy birthday going out to my junior brother's wife, Madame Dola. I would want to believe say you're Dora. Now, okay, Dola, yeah, you're Dola. Hey, Dora Kisi Buedu. That's right. I thank God for her life. May she live like NPP government. Anyways, greetings to Protozua Foundation and MCE Obatampamage Suhum Ena Opare Edinidia Ifri Ebaya. That was the brighter side of life. And Crofobia Monso, a celebrity one more birthday. Yet was so now you're what that in Tibre as so young fan to us where? What that in Thank you. Kiss me, baby. What that in Me pato na no pay what that in tea. My catch us out that in tea no or bra quentu mu futu any ahwe nsem wa ye nyina ye ka edi kire yen ho yen ho. Na ye ka kire wa de bia I keep saying say advice ni preaching bia no ye ka kire no ye ka kire wa yen so ye fa bi. Enti yenya yeti radio so na yese otina bi yese ono de ensi ni yi
na just say ye kwahwea wo ye kwahwea pa enti ya ka kire wi a ye nso ye fa bi e na no pay woda chinti obra kwanti mu afutu mu adesua a ye de enam enie brofo ka say when your blessings are getting closer your attacks become greater. When your blessings are getting closer your attacks become greater. Inti we eye brofo kasa ye de beba yan kasa ye die mu ne de nchiremu ne de ama ni aye pese ye chire nyina ne se winhira ben a eye anampen bebre no akwansidie wo mo sorry no edoso but sane ye be ya enhira no ebekoso aba mu totinti anopa die me ka kire wo ne se eye na wakura wo mudie so ati ase obi ni obema bi abobra ma fei nyankopon ahyase ehira wo mo oba no etietie nkrofo ne nkrofo keka che ne se he bema no awone na bra no a babia ma bedre no odu beja ho he oba bi boa bema bi ne namfofo tutugu na sum he ene wo bema na wo boa no oye yi a obekofa oba afofra be kan ho but aropa dem pese me ka che ne se wunhira ben wo a eya nkrofo sore wo so nkrofo keka nsem kire wo nkrofo be ye de he obi ba da bi o obi ba de ya nya ne ye o wo ye ne den obekọ ne papa ho obekọ de maame obekọ hwehwe ne papa mua no enti abanoma no ompese obehwe no bra jaisa wate se ubetumi ahwe no because obi nim dwonko ade be kye so anopa dia me ka kire no se wunhira ben a eya eho akwansidie no eso pa but se obekura wo mu di a you'll be able to overcome those attacks na enhira no nyankopon aka se bebem no ebebem se nyankopon sha ase so obe elevate you e wa asori ni mu no e na enkrofo bi sha ase e di konkonsa de nsem bi tututu so he don't give them that opportunity you anima wom na ne awo ye no yire wo ho ye. And I was talking to a colleague journalist ye fa na adwuma mu ncheye na o kire se workload a omodia be gu ne so no or say I will quit it. Or catch him say I will quit it. And I'm saying no, don't quit it. Use that as a learning curve for yourself. Nyankopon ni nim na uni nkrofo e di application yankwa adwuma mu yamfa wom na wunyame a wadom a yafa wo no eye nhira na eba no enti ye ho akwansidie wo ho but se wo ma ho kwan ya na akwansidie ne be ya adwuma ena no pa mi nim adekode a wo ye wo awutumi tenka se me wo ha ya me tenka se nyame be hyira me aya wote sa anka no ene anopa ni me ka che wo ne se nyankopon hyira ba eya akwansidie sore wo so but me ma akwansidie no enka wo nhye wo da chinti awurade nka wo ho na dum no so mfa ma wo ewe Yesu Kristo dinebo amen o na me just say be your friendly take me on a date so you could know me the band is na fade we am a match break but me say no please ahwe nsem ene nso Dr. Kwesi Bani or the buy yemfa nto aso ne enko anim yemfa de bon krata mo boso no emfa emreo me say atinya don ko bi pese enu ti sera bi kaka kira wo no ene ye dwumadie na ahwe ya ebekoto aso wase ho dwumadie kase bi koso wo ho pa enti yebekọ ho ne akofa de aka ne de free ho no mo de abreo. But before we do that, you know, I hear you say when Dr. Kwesi Bani de buy any Profoka say you know, or say speak very little when you are in public and never comment on government, political or religious issues. Speak very little when you are in public and never comment on government, political or religious issues. Obi abwa ase nua duam wabɔ no ase eduam ofren say animguase obi abɔ animguase ase nua mu a animguase afren animguase no ono no amanga enipam kra odidi wenipam kra wotim na no cha me na ya akuma wode ne poma ne be pawo tantan so wantete yensa osese enidi nipam tie ya akuma ka kire me ose yenidi nipam nanso se wo bedidi nipa mu a eya ahwese de wo beye no entintim ya no tam ya kuma otete yempa yankopon fa ne kransie
na abusua tie obu hono mo a enipa mu no obeye politics NDC MPP we na enipa mu na nimbu ne dwe wa boni wu asenduam en wo ya amanyosem kron en anu ye ne obi kohia wo lorry station na ye kokumase na lorry station bi a wo be fa wo ka ba na omu di amanyo ayi drivers ye omo ho na no omu di omo nkomo passenger onhwemu mefa wo ka anko oba ye politics na omo ye na wurade en ono so de be taa so na no kwe na ni ba ne ho so no na niam a wodi tu kwan no ayira nti ene Dr. Kwesi Bani afutu nsem wo bambo mu ode man ne se enye nipam ne ya amanyosem enye nipam na wo be ye me Pentecost ni me esiesi ni na ase o ji akini dabi ye de na ye dabi we de na ye enipam yenye saa akini no enye nipam na wo be ya amanyosem mema nipa kura nte wonka memi say ye betena no we are doing the work but me pia bonten a ebia hu me kura beka say na wo no ya wa no de ne ho sa no very shy type you will never see me wo public ya ye come dabi me du beja ho me sia kwa na wo ye wadwene say wo bo me dia me pe ba bia fa kura I don't like it inti sua said ye sa de no enye ni pam na akoya amanyosem kron enye ni pam na wo kwakọ ye ukogu hwani mu ase o de wabọ aniwuo asendua mu a enipa mu nko ade ya no ahye wo ho so kakra ma yen Dr. Kwesi Bani afutu nsem na no pay bambo de wode ebre yen no ye de bon krata mo boso to aso but she say why me na me just be your friendly take me on a date so you could know me the band is saying we am a match break but me say no please upasa wudi me sika low key when you lipstick with tight jeans so they be my media so me ma wo straight me say ya tinya don't ko be pese on the miko okodi mi siko yeah me so my business so I'm man when they say me ni goddamn Metimiko Mami onse Onyamachio That is a freaky funky Friday. Some spices. Yeah, the kumu kakra. Any je kakra. And crofons be su kakra. Me papa yire dampamu. Na me ti hazard. Okay, yanko for the bon krata mo boso ne fan to aso emfa ma. Odimiko Okodimi Siko. So my fitness so I'm my name on the set. Mini kwe. So we be at there. Oh my goodness. It's a high life, you know. Yenti modi na moto ne kakra. What you have for more to offer home. Oh, okay. How did you want to be to? Hey, sir. Eddie, young quay. I shall see my end. Also, a better to pepe, Tieno. I don't go to do. Oh, what you going to do? But Madame, do you to pound there if you are doing to NTT, Madame? Now what did you want to ready? Yet, Okodimi Siko. Yeah. Me so my penis woman in say, Mini Quay, Mini Cordia, Metiniko.
And she say, why me? Hey. Okay. That is how we do it on Fridays. Not too rigid. Gugu mukakra. Nipa nso yo me. Odimiko, enyu ni nyina baby me dan ni. Odimiko. Okodime. Siko. Say uyo obi a uni abotra, wote saa pa beka say but e was say unya abotre. Odime kwa kodime. Sika. Yes. So what you say? So kodime sika. So what you say? Kodime sika no. Enti no asamre nkyeremu no wachire. Aha, edi wuti asam wa unya abotre. Na wati akosi awie ye no. You say. Oh yes. Oh sure. So be kwotene ka ni obetimi na bo. Obetimi na bo nkomo da mu ni nyina. Unko fie no so akoda. So that is here. Aha. So customer for no so ani je. Dia here. So metimi afa no so ateka. Customer care for no. Na customer care mo courses ni bi ye den. Na no obi bisa me se opeso ye member. Na say sorry ana. Association. Na ade association. Enjoyment Association. Enjoyment Association. Yes. Na obi any D Black. Oh, okay, yes. Okay. But so Enjoyment Minister. On also be radio. Enjoyment Radio FM. Is in radio stations too. After the customer adwuma na ebe sir. On be set studio ba ko me dem o. Obey enjoyment. E-show. Obey e-show oh. Yes. Oh, I see. E-enjoyment. Customer. Hey, Adio. Boy, I'm running. I mean, see you. Me, oh, boy, I'm running. I mean, yes, son. Why is it? But and CEO won't say how. Go to the Obuoba. Of Adam. Okutwa homemu ankasa. Okutwa homemu. I am for person mano. Ya dia person mano. Odi ko dokuru bi twa homemu. Me twem no mo say ye bre. Na person dey say ya aka. Sa person dey be na efefe. Yes, system e di twa ye di cut sword no ye di commission na eye. Yes. And they simple. And yeah, baby as I know. And they are sober from them so. And so say on. No so yeah. And no so but yeah gan higher sober from the na no day. Yeah the bo. Yeah the bo we are na chire di. Onte ho asem bi. But yeah they are so sober from. And yeah wie. Sa. Ai. And tam boys on na me ya. Man te wan. Yeah they are so sober from na yeah wie. And I come and you be pa hon to and you akwa weekend sin so there so I say but say ade ba kwa na me ka kire chairman say say obi si nsuo na okọ commissioner obubinom na we nso so ye yane na me bisa chairman say obi obe ne den me na metia no mom medidi pa metia my pem because so where did he yes nsuo na yesabi nom e ma nipa nyina hu say ya commission a usi ya ne nso no ko bia no no so medidi oh bisa question no e je na ne bisa so be de dey ye be see ya didi ete oni di ye what did he? Ba kusi dey obetimi dey na try. Kusi dey. Ono be ko me ma ne dey no so. Na wo wa ko ma ne dey no so. Ne ye dey mo atia no. Oh okay. Oh ye commission so e sebi no. Na ye be toilet nso. E no so e. Ene dey ene sa. Ala dey wo twa homam wi ya na dey agya ho. No man kwala ni bi atia. Oh okay. Okay. Na nsuo bi na si pipe no so be commission na. Ese ye ni nyina abo mu. Enti e be commission pipe. Enti be twa ha ho manim ni atwa ha ho. Cause me who pipe. Eno na connected ma you know nkrofo no ho no no engine room no. Ndom tin kwa mo je meka nkombe no majanan. O da bi ha de ombe no mu sukuro je. Ensu ni so ani efe. Pa. Ensu ni. Ye be commission mi no. Ena di ama wo mu. Na ye wia ya fi ye be di nkomo. Ye program no kra be koto aso wase ho. Okay.
enti e wase mi jam kra na mo bie de bon krata ne de ne tem na fe sa e koto aso wase ho do enti mo fie na ntimu a okay anapa no nso aba minute aduonum nkron ade shimama ya wo mache mama kwa abadeba ahenkan 93.3 FM de bon krata do abadwa so na poso ne fiada ena de bremu ani de kwanso de meme de chase the new weekend crusading guide esanse eco weekends na wom de bana caption bi aba yesi etobi atoto e wasamna boy na enam so amanipa baako ato nananom wonse do asamre man so yadoa ne se de ye che ayiton no de ahye mantis box yadoa no na nini na eye fuma gudie bi a wom chema akonta mining na akoto ahye Samatex timber workers so a wom de akoye wom te 32 a etu akoto manipa baako fuma hwe ne nkwa samla boy ehun sem no the new weekend crusading guide anopay ayawrewsem na ayi o de men komra me kwaba ma me hawa kumsin ane national officers ane engofo dobi wo mu adinhyemu ewo NPP atena yekasiem ye no mfoni abadwumede bi koso tiso peso tumu nchina pe the new weekend crusading guide the bokratan bi ne tumu nchine oso afọhwe Ghana ensase ane nepa nina so Lands and Natural Resource Minister Onyafo Samuel Abuginapo asema kan say galamsi ekwan ye kuno he womani abre papa womani abre wom ye den wometu galamsi nase ehonsem krate ediaba ene anope National Lottery Authority NL4 loto womadem vinje du 60 years na se loto omanfo atwa loto papa woman 60 years amo celebrity the new weekend crusading guide anope Ebusiama yemfa daily guide abokrata no entoso emfama na ha se ye diaba abeto anu matwro ade ato ase edonkuma womra sebedwafie minority no NDC for mani abrepa wamota aban so gidi wamusi sika bi asum $100 million wayo ayira na se sika no so eye oil sika ayira enchede minority for wamusu na TV omaba opposition ti eni ejajajaja wamatwa manu abia so papa di nkontima esa aban se sika no wankwohwehwe emfambra krate atwere ho nsep ede aba na survey bi akoso enhwehwemu bi akoso yabusabusa nkofo bi nsem ema ya twere ho report aba ya abusua nya asem ketwa enti wo hwe asem no omode aba no ne picture no a womode ato ho no a pepepe Aya Ghana has so swafo no ana hwenkita wodi ensem so ne digital nsem nyina so eye maame esla kufu nimfoni da ne ese survey no trust people say Ghana has a internet boye den pa ampa internet boye den ana internet no so kra no abusua ani yusu kra nya papa baako say na ne board den papa ne papa ye say ye quality ni so nya quality asay ube gina ba bia so data ube so enso ya hono mu ayase network baako wako off na network baako di ni party ka bom sa ube fro bi enko nyomo asem na aba na kwa akudaduam ka Vodafone ya nton wa na bia nka edaso ya aban dia se ka ja bia enke nya be so ya aban dia ntimum ye ntu ni akire enso Vodafone si ya se ya ton wo ena se Ghana ye ni Italy we bia da kori ni nyina ya ankranfo dia etiduamo pen wo de yen eye wo Ghana se ya krate atwere won sabo de abase wo mu juba de internet ni titi ni board yusu so enyusu en wo de emunchiremu aba na abusuase anu mo ansoro wo sembi eda eno ena ya sanka kraka tetrete ya eda eye krate anim anapay daily guide no na asifimu ye papa ye eni pa wo sorry a wo be nenamua kwa kope job bi atwa na job ni mu na wo hia wo wakwanhia wu a ya pa eja asifim eni san yesi wo wura bi aja one day concrete mixing machine wo use wo operate sa kind of machine bi unse ye be si dan bi wo kra ye be ya kwan ahodo a ya wo machine bo no ye de mix concrete ye de abo agumi cement ne ye ne ubekọ ne esu ma gegra
ne yenya concrete no ne de aya kwan ne ade ye so no de machine no bia no operate ni di ede owura Isaac Boaten ene nkofo etafa ni boat wa wani to asa Boaten bia ya etafa from boat pa no we ni nickname no boat owura boat aya juma ama Chinese ni enu waka chance o Chinese be so chinchonchi na anu ya tese ya tese ya chi ahyanho atum ene ade China fo mamani na na ukra sem no ya juma me no ya untua me kadimesra wa afa me bosumi akatua mame ma ya adwuma ma na afa me bosumi akatua mame a enka we ahwa asam ne sen ya se Chinese ni na ninketenkete sapotakura ni ahwanyame anim ni obro sabati ko afa kotokuro do kotokuro knife sekan ano ayi wanwa sekan no so ano wu a na wudi twa ade a te koshe na wafa sase kan bi ato Ghana ni wo Chinese ni awrade pa kasro do na ohia ya wate na ka Chinese ni anya nantu aba begina so wo Ghana se no wafa Ghana ni adwuma mu a no wo busa ne bosomi akatua watimi ahwanyame no mafa se kan ato papa emini mo wura botum ni mo atwa ne minim ne asi ni throat minim se no wode se kan atwa kokoshe ya asifim ye papa mobo ye papa krate etwa humfoni aba etwere mu nsem ede aba etetemi ye papa so ohia ya sietie mamu na nkofo bi age aboso ukọ enkran industrial area ho say nkofo bebre nsatete nkofo bebre wo behunu ma yensasi machines eguwo ne Chinese fo ni India fo no ye shaw kete ubekwa machine bi ehwo hye na beko na Ghana ni gina ho adwuma ye ntimi nya ne ye wa Ghana ha sei na obehuna nkofo satete na chese nkofo adidam awrahosem ye brapa wa Ghana ha hwe ba bi asese akodu hwe na no wan hwe video ye ba ya Chinese ni butu Ghana ni so ekwo no so bia wo mu nyina de yantam so wo kai sa video ahometo yete Ghana hanu mu mayenta omu yensan yo so mu oyaniska yete ya mamu so yaniska ti de ompe no mde yeyen de ompe ene omde yeyen abusua encha no mu anso ena yade yatwero ade ato asa aban no aka kire MMDCs fo no waka ni play nya play mfa ade akire abamu ana musifu ahodro mu mantama ahodro mu abankra chimpanifo no waka kire wo mane ayi owura samu abuginapo osofo no ene hwensase de nyankopon de adom ya hyehefo dada no na hweso ewo Ghana han wo ka kire MMDC se wo sere wo mu a galamse ni kwon wo mu so sori biotom adai na ya jabo aban so kwana ni abuginapo ne ya ibenito wa hwan bio no mu ninam ba ko fo rewre dura egu osede enu ntino ya wo mu nyina nso efo mu ho enjimu bi ya krate atwere mu nsam ede aba we a daily guide de obokrata mu nsam Ghanaian publisher de obokrata mu nsam nam de to asoma no pay na publisher atweba mensani fa estrutochrome top right corner ena Razak Poku atwese se eba na manyo semu pa ne ehwe wo ma ye tututu nyombe mbasa pa ye de tutu amanyosem ho a o se NPP dia na yesen NDC Ghanaian publisher de ho amane aba National Lottery Authority for Jomsamba wa ha osoafo hwe Ghana ensase so enso ne galam se ho ko se nya de ombeja mu ne ademu kina Madam Fachem awo ai okumani abonhwo a aboabo aka abonhwo a o yenyam Minister so omunyam ne no mujamo kina wo mo twene tan Yewra Urban Bagben Speaker of Parliament abo Wembley wa bona baso pa ena wafa so asre mabunu ni se wo mo fa ayi sports wo mo fa ni serious pa no mo mani nkon sanse boa Ghanaian publisher ene anopay enya mayemfa Ghanaian Times the obokrata no entwa so emfama we na Ghanaian Times nsam GT ya wode abedo so pa wase
Oswafo no na chance asensam so da ha ene sani ameka kunimu asa piemu ase ya woka kira aya abankra chimpanifo ni abankra chi wura no ma hodra ya tutu amso abawie ye ya ka ya ne abia so tetetetete wo moto so ebi ye adwuma ebi nso etefa ako en wo mama orders en ebi nso akoma no atum budin wo musisi wo moto so say ya en wo ka chom so bunyina nsori nto wo moto na galamse ni kwam fam ho enjim bi sanso ene ese ene atenga bewi atenga ne ene ebeji se ta mobia ni so atene wan wo Ghana ha ene san tuhwefo ni nu a Facebook behwe ene minim samtin afo ne ala ni om app gu ha no mo anya sam ketwa telco sufo no ne yede wo magu ha ene yese ene day ya kase ene eye 30th September 2022 ya beka nso ya September we kwa na wie ya NCA first one mo be chance ya block sims enti ene yesi jaim they say long queue afa na nkwafa asa atro santin afa no madwen abom ho so say ye ene last day no enti no wo mo san ko gina line mu enkwankwa ye registration no kratai atwere ho nsem ede abase ne de ene nkofo ebe delay mu ache papa sense ye pemoto ho. Procrastination is a thief of time. Moto sadie bebre won kwankwa ye no abaya kokwa se oh me ya na maye so de ene me nya na namti ne nkofo ni be fetchiro mo pa kratai atwere ede ho nsem ba na yeso kwa bi ede FAO reporter wo mo dia ba nyina na se ewiase afa na nyina enuane a yesai no 1.6 billion tons na busuya na chese ye wo problem pa o wiase ye wo problem papa enuane ye di mesai ye send waste ye waste aduane no e ko soro papa obu on mabusuya wo ye aduane no a ono ne yire ne ku ono oba no ene ne mame yensa enipa 5 na wo fie ho wo be no aduane no a ono a de nkofo a mo be ba besra mo nyina keka ho ebia na obi aba besra yen yo enti aduane ono ne bebre pocho wa mo fan she fridge na si wo so obi amba afufuo na aseru akwa akoto agu wenso no a waache wasi menya hwaho wanhwe no madam fu bia ba besra me eni edu Sunday krada saade ne Ghana ha titiri ekoso pa aduane timi no ne bebre ukwa afie bi mu nso bayire wo mutimi check obi ayafu niku onim niku yafu onim ne mayafu ono angase ono aduane no ba no onim ne yafu enti wotimi check bayire no ano na wese pepepepepe wo be che no obi abedi ame won to bingu obi nso de kwahwe mikro meswa asibu adua ene obago wo mo fufuo no aso man to biangu anasa ada no o ma ofufuo agisi ye wo atubigu anasa ye wo bi adi bi ko cheche saade na akokọ akwaso ne yesi ye sanuane papa ye sanuane papa wo Ghana ha ne wiasa fa na nyina owu anu ma woni maduane ketwa no a benwa ni bebre na afa asai aduane mo go de chef fridge bi kura no a enye de biemti ade be chi na asa no akoto agu wo de chef fridge ma enye ne de na tinka frim na kono frim tubos wasa no afoforo ne ye sanuane enti report ya be ye hwe ni ye pa wo no aduane a check wo yafu obi beba besra abusani pansa obeba na asa wo ma na wanwa mu kwa mu yafu esase ye saduane no na aduane no so ho kwa atwe emaye enti kratai ede ho nsem aba Ghanaian Times GT ne emu nsem enono na asia no mo wo ma twere awrahu sem bi ato asefem sem abi ato ase yase konfuo bi ya jeli no so wankwankwa dam ansum abanya adwumade emfie porepore dunum na oni mboni akokonfo no akwaye sesika ya muso ya double yi ena wo me mankofo sika me akonfo asumasi me kom ama nsuo wei me kom awia wei me kom ama wei enti bramenche na me ma sika enti konfo ni dwuma wodie no woju sika no ama sika na busua sa sika no ode ma no counterfeit fake ni bia
ena cheso wode aye nkofo fraud wo mu na say na da peda dia aposifo so ni mo ya jeli no mfie du num so nkonko dem koye adwumaden enti Ghanaian Times da bokrata mu nsam anapay enono mo me twaso ewo da bokrata ya to din say the Daily Statement da bokrata na ensemo de aba no pay na busua edoso pa edoso nemom ka na chance say na poso ntie ntumu nkyene wa na behwe atumu nkyene na wape bia to abonchen so akenkan ne sa meba if you are man machine the Daily Statement. Okay, Daily Statement asma kan say say o say de nyoma si kwa fuma gudie no empenifo ni abre wo ho pa onyafo Samuel abugina portion de onyam anti adwo afachem onyam nanu agyamu kina na ni abre pa wasa ka ho asem wo ha yesi ba bi otomfo bo no pam na ese hodie ehiane pa pa NPP amanyo ko ni mpenifo ni nkutawdiefo di nhyamu ewa anu mu sei say let's sell our achievement and on some the Daily Statement dia ba ene anope krata kroya sambo amane say NDC for ya ban say bia sika samne de eka kan wa awrade wo mo specialized wo ma bi wo mpa ya won sem so krata dia ba dodo na so ya brobro so dada eye the Daily Statement deubo krata eniama yantoa so emfama we mede the custodian deubo krata no eneba say fearless, fair and reliable. Just one any muni dwa sa deubo krata on fa boga nya so asem no de tia moltena en wode ba enu nti wa kire nsaba de aba na kire wa kire de aba ne say yesi 2023 budget ni mu no IMF 3 billion ye kwa kwasere free of no deal no ye behunu mu ensam ewo 2023 budget ni mu a krate akire ho nsam ede aba na hawa kumsi ni MPP fo nhye mu amko aye mu se ja mu menton MPP ayenuoma pa enso communicators kwatena radio so ma ya monso na NDC communicators anu tin se konfoire wo ma no chape no mu bugu mo so na mu siwa monso enso na do da kwaku fa hwe plenty for food and job yi oye ogusu kete kunche oye hwe agenda 111 oye free researchers ya record ina monka na mkwatena nti etiani ya womo aya conference befua kire se monko na monko bodawuro na nanado wodi djuma na abusua ya say 2021 petroleum fangoro honsanka ye ne ho sika ya ton no say akodu 32.94 billion Ghana cedis krate atwira honsam aba MPA for boss Dr. Mustafa Abdul Hamid wono enada no wa wochieche musa na busia Elance minister hran wa krate mu minim so mo na se da twa picture de so minim so wo so wade na so picture wem de o chen Goliath ten gram bi kunchen chen no ogina ho na je se galam se na asam ne tete na ha ne kra pa o enunti wonde obetu ase de kudeku na hwe picture no se ne papa na aye nanimu a utimu se nani afekire no pa nani ambre ana papa yonde onti jasase abai wonti jarazak kwajopoku wa kire ede ato asan MPP fo wura wo mun krata mu ni djuma wo madia untimi mfa NDC be compare se die benti MPP fo ko manim kura fa awe better say NDC for the NDC for track record papa bed wo so upe amanyoku wo better track records NPP wo show wo nyoma ni wo dwumadie mu a mo de daso wo bo ko manim pa wo ma yade papa amanyoku bia ya papa so na ni afeche ne ho atwere dia ba the custodian de obokrata no so ebomu amane dem dey to so Republic Press de obokrata na yase omanfo pesika e de ayo operation di nipa nkwa enam so ma NGOs bi nso de omo agim aye so omo boabo bia ya yatwa nkoda bia wo mo ho omo bom asetre mo den ye sika e de aye wo mo operations age wo mo nkwa
ehun sem Republic Press ayen banner caption ediaba UTAG for say may UTAG may strike soon as a UTAG for enche one make strike Professor Jampu ene kansa asemi ewo Republic Press de obokratemu ene anopai sanso ana occupy Ghana for hunu aban say aban anhwe ya wombe siw no wombe siw ni pa ewo galamse hu ehun sem Republic Press ediaba dem di totokra enie don kuma no akoti ade bi mu etu hia adekrom go team no aye sikabo team bia yase asombo $100 million ayira na sasike eye fango esika oil money ayira ma minority dum kuma na kubisa wonsem ma eja oribru alarm wow Republic Press ene anopay the inquisitor da obokrata no mede to aso yesu kopiem ewotema development company a bibi jejeba na ade na ehu pa kakai ehu papa nti omo se coming up boboba na de beji bumu no omo de beba abeto krata mu edi mu nchiremu angasa aba na asian mu yesi okua pema mu nso ewrade asanka omo hu biemu ochima entwe ma nense na ya akan mamu ade ahemfa na manso ni yase wonso ntokwa manso sembi kokoso wodom a eno nso no ama empanifo kra asom kabo ya wo mo hwese Council of State for ebebem na afi adwobrɛw aba krate ede honsem aba ena afi nso yase eya Ghana ha se so afo no ena hwe na mahoden sam so Dr. Matthew Opoku Prempe sweet napo nimfo ni da na yase ensem bia nyoma bia obai waje ya ede Ghana edin akwa akire ni nyina wonom atwere honsem ede egu anu a wopese hu sansem no anu akwa akopede inquisitor na watumu enchene nyoma hodra waya ama ni din sese ni din ofiri wakwa ni din ebeka ho eti no na yase wo wura bi ede Farouk Aliu Mahama ono nso wo konto abobi ya ento abodo watu ni din talk to your MP ene wo MP nkasa ento abodo wakoye no wode apem yenso yede honsem aba ya me so machereche mu di akere wi na yase coming up na krata we mu coming up nkwa yemienu coming up second one yase Fidelity Bank wom so jejeba wom di wom ho kwa akoto kruwa bi mu kruwa ni mu chipa kruwa ni mu chi echemba bi ade ahya ho akoto virgin ho no eche ho na honsensem a ye eba no efa customer for sika omudi akoto ho investment ye investment ubusan musika nti usika ya de ya be investment oya wa he ya say Fidelity Bank for so ho ensem ebo boba ya krate enso atwere ede aba we aye the inquisitor anapay mo na Progressive People's Party PPP amanyo ko na busia wo mu dia finshada wo mu dia fe na we no manya finshia mako edu Progressive People's Party PPP nyasem kitwa krata ya kan wasem eye weekend today eno wasem nko ana de bai se Progressive People's Party wo ma chance de eye wia wo mo ana we why for somebody sign wia na ze nya why enstruma so obi de kube we wia anya why for the bia alaba stamp ayo PPP for mo sign no den wia na enso bi asofom na papa na me pacho mo nche mi cause ade kro ti abusia PPP enya vinje du Progressive People's Party papa no patapa players pre papa prekon omudi ba ko so really 20 ahe 10 years yeah 10 years ene ko si say say 10 years omudi omdi shegwa kema celebrity 10 years ne pa ena biem chese wo be ye drankasa poison victory 2024 wo be dinkunim ti PPP ewusia Ghana for enhwe omanim 2024 wo so mo base kakai pa ti krati asemo pe no de bai yo chene pa na mesumeka any abusia ma memfa daily graphic
penny di penny and so truth and accuracy every day they be our kind of crown kwa pepe no de aba na womu atre e de aba says COP adodankwa say Ghana has said no ho bambon semono e yade say e so ye hwe ne agiri mu pa e wo se ye agiri mu esan se bambon sem sheda anya papa bia sa wo Ghana has say etino osre se ankurankura asua ye hwe bambon sem so no mun kambom kamba chirim no mo nya den pa na fei womun hwe en solve case ahudro this because ekunkum ni we ayira we asen ho no edoso Ghana ha say dodo na no hwe ayi aha say ya ni abrem die bi esi yes akwada 13 years on do akwada 30 onim say yes ye ho wasen ho bekom na wo mote bekom na obi na hye kire ni nyina ensem arahosem ayesisi nti on de waka e de akire wo say bambon sebe no nya nipa ba ko mu nyina nka mo humbom saposifo sojafo de wo wakeka kan nka mom na fe yentu ase gina ponso na ni bra wa abre garam se ni ho no ya tro e de aba enera busua wohwemfo ni e wo ha se ya ho ka sa hodro na agbade mu wa ha na ensem a wo tro e de aka picture mfoni hu nyina ne se ukopiem e wo odoko traffic lighter enche wan hwa asem betimi asi asem kase beti na busu asem hwa picture no a eda ha se na me se me describe a cheche ma cho potholes echa manhole potholes akese nkwa ne deda ha no se ya krati atwa mfoni aba se eye dangerous party empanifo nti wo mani enhwe na emwa na Ghana ha se wan se edan ho asem odem pa dan etu konkra bupuni mantam titiriwa nipa de da bontin ebi de da kiosum ebi brebi kura ni atade hye obuo no ma ebi o hye a woda ma de kye no nyasam ke 20 bahu na ntoburo bi agugu no na chesa hometew enunti na eye National Pension Regulatory Authority wamuso wamude enhye bi bantiwa utua wo pension bi atua ni ye utua ni nsese omo besa kya ni omemu ma wo kwa hu mujie mu kra betimi ama ofie edan se kodem na jani nyina yade a yade hwe ate wo mu nya dan na mu Ghana ha se so religion bi wonu ma region bi wonu ma be pie mu sa region ni mu no titru ni kumase ne ye enkrabudi mantem wo be buawura ho no na ni pe gu abonten no nyasam ketwa enti sa nhyehyɛ we no ɛyɛ nhyehyɛ a ɛbɛboa ɛma minya baabi ndo ɛwɔ mantam wo no ebe free wanti yasemu amutua pension monyere mo ho pa na muntua na nhyehyɛ foforo a wanhwe edi begu akwan mu ede abamo no wei ayo penny di penny daily graphic pen ultimate paper last but one amede by the finder the obokrata the finder ne bana caption de ba no pay ayen srahwem ya ho nsem openyo na hwe Ghana srahwem ya esomecha tourist site minister art and culture odumnyafo Dr. Awa wakasa asema okani nan se dwumadi bi bekoso New York na no dwumadi a wo mo kɔ ombekɔ bi na faso bebem ni sai Ghana benya faso pa titu eba ne nsrahwem ya na ebeboa ye papa ewom ti Dr. Awa Ofori da katafato so mienu ena the finder this asemi ebai National Lottery Authority NLA lotofoi finhye duosia wo mu dinu sa wo mu ninu kwawo so mu dumaje ni na wo ye project papa wo mamunti yase o so mbedi finhye duosia yi wo mbe commission project papa ti ehunsemzo krate ediaba the finder penultimate the Herald ene yedi twa to mi yimienu afrim na afi yekɔ na abusua yase Ghana gas for CEO jadanachi na nkɔfo tano ya tano wa motado no krado wanhwe be yinadi ye be yinadi esan se sika esom 2 billion na sika no so akese awrade nyankopon akese the minority for you comes $100 million on aden sika akese ni yakobo besia adio yase Ghana gas CEO ni ye be yinadi $2 billion US dollars. Why you sikano why you
na wan hwa no ntia de ne bɛkɔ ne wo mu ntam de ne bɛkɔ na ho megiem onkɔ na ho me na onkɔ na ho megiem so ya ba retire no by force so krate atwere wo sama ba na foni bi ada ha se yesre pa kado fori ataminim ba bi kro koya style we ya woye yetimi capture sa no wasum na no wa ha se so wanyi ubedi post ubedi post na mo video ubete nsam wo video na minority for na se wo mota finance minister gidi sa sika no asem ho ano oil money no oil cash farm go sika bi as $100 million wow and also wow ya krate ede won sababa na wo hwe kadofo wi atase na wasum na no wa dan nani se ya utim se yensem pi na daachi bi no obeka na sem wey the herald crying ya dey see okay nansa na be ko mamema ayi atim so aduro MP Honorable Kennedy osenya ko ni personal aid Mr. Jima Honorable Jima osema Dr. Richard Chum Berima Kranting on the Eastern Regional First Vice Chairman NPP oman happy birthday ne any birthday nti special one come Dr. Richard Chum Berima Kranting Eastern Regional First Vice Chairman for the MPP Mr. Jima Achimswedu constituency or say happy birthday to you. Nyamishra. Okay. Na mame na se na obefia wo de oni hwe kan ne fia da wo. Enchia ni ba bia. Oh, enchia ni ba bia. Mchia tiefu nyina. O tiefu nyina. Just a weekend ye be boko se ya. Oh, be boko. Oh, okay. Say the enchia na de. Na weekend be boko. O say butu. O de na butu. Yes, because we move place trouble. And now we she coat nti yanko ne boko se ya. Emewro and enter no me ma ro. Ebi yes trouble nti butu. Sa. You will. Oh. Yeah, okay. There be we she coat we pa chao. We she coat. Mama na asiri entoa so ha. Okay, nti the bon kata mo boso abusua no ne de ebremu a menua ne mo afia ampofo a ene kwaku ene nkusi enso beka me ho ayede ma wo no ye toa so hye ne so ma me se dwumadie no ensesan ye edin ne sesan ye beka kire oba for now de eda so aye Maakye menso medin ni nyan sesan ye esesan ye beba betena ha bo amane for now edin no eda so ede Obuoba Ofori Amanfo Kotoku Mayor ba kope ye de aseda beko ede ama Samchi Enterprise na dawroma ena yenya hoden a yatena se na yedi dwumadie de ema wo yemfa sedan komfa ma no Samchi Enterprise se menka nkire wo se watoto ahasuom akọ enkran akofa Unisem Cement Ghana Limited wo mo product ni bi ede aba na kache ho no nti wo kọ ho a ye wo pepa mu de ne oro ba mu de Samchi Enterprise ena oye main distributor ewe ye importem ha no enyina Samchi Enterprise se menka nkire wo se si ade wo de iron rods asan abeka ho na iron rods no de bae no wamfa kakra bi na bae wo de ni doso puom ya won ketwa dantemo ne akese ewo ho no a wo ba wonsa ebetumi aka bi saa so ena mprangwa ye de boro dan so ne woni nyina bi nchanse ya ye de boro dan so nso eno nso ye woni nyina bi a Samchi Enterprise ebetumi ama wonsa aka ebie wadaro ma ya na de wani akire mu ewo akyem odan amantra wache junction ye besi abrosan foforo bi ho enum ne ye wo ye ben Dukes filling station no frame 0243 583190 0243 583190 eno ne number be free na Samchi Enterprise etimi agye so ye bekwa homa ne so na ye ne opening osei Kofi akwotwetwe enkomo Coalition of National Youth Organizers okaho bi opening utimi kan FM so ni Maakye na bibia bokọ de enye amamunkuyi enye njinga saboko ba se anye bi akra na Nyankopon de nkwa kyen ana Nyankopon de nkwa kyen na so ya no pa na wo hia de no mai ayateche asase anka utusu menti bode response na de fudie no sasa no ya na ya se no ya mehwe yi ubomoden se usi kofubia gaso na kwa se ubenya bibi ato na okwa usika no ntimi tohe e dia na nka to no tu sirisi no ene
yes, we could take 6 cities and 7 cities and 10 cities. I want to make that. Okay. Matewa say inti se mo ka say coalition of national youth organizers ya. O no ekuo ben na wo dwen ya wo mu member yi. Amencha na menchia otifo a omotive station na menchia CPP fo a omoye Eastern Regional Executives. Coalition of national youth organizers Mabudon for national youth organizers are omoda political party na amayi kwa mebo bosu. CPP, PNC, KPC, GCPP, and the PPP. Na amanyuko nyina amanyuko a omoburu no eje kwame nkoma to pekope so na chechi Ghana na eje kwame nkoma ni so adehu ene ni o ma na kopeso ye de bo Ghana ejitu eno ntrese na ye ntwa na mo senka nkofo meka ye fo ebra ye ya se ye tiku no ye ko MPP na so sata na nabi na youth organizer wani antu so be join. That's my opinion. I say coalition for we are a certain you must push it to cool one here. Na panic to na fi you know. You bonnet by teacher the next and I'm not forming any maybe again when you may be a canoa. Now we know your way. You're quite busy for her. Cocache almost say, oh, Mumba don't so for Satan to the parade on the camp. And also can say, whoever your coalition. Yeah, they will be free. Any somebody push a canoa. One we are known as that to be not my back. That coalition for the cafe Pia, who will be original. Coalition not doing it, any the butter, yes, and then we bring the private tea in our say. Gammon, my boy, you need to find a wabua, I do. And Kenya, I want to say, and let it yamo. Honorable member of parliament for people of dancing. A can't dance what something more. But if you know that one, a cousin. Mebu ya be na no yima se jabo bi se nyansa ba kokra ni pri na ama ni ti a de coalition no dum ni ti a de coalition na na fe Ghana mebu ankasa no eba Ghana mebu anase amamu a ni mu chefa na se yele de ni fo yi na no a yena so so be so se musa no motia sebe e dia enu ni tua kwa no mo wu ko se ba sensa na omo hwa me ase no a one of the do no nyini nya jani so show no mo se no a e be do na no nya show no e di sabia ye tukobia no de e ye mebu no mo so amanyesem because so wo hwe Ghana de se no aye no a e amanyofo ana e de mra e ye juma ana se de mra ba na me te mamfo ni na me ni ya dia to e sabia na just start say amanyofo no anka se mebu no anka fa no se ye Amamua, I am in telephone be Munya and the word is Apanya because the little to see the Ghana for so much here. CPP bit me mine, the Ghana for so much here, PS bit me mine. If you are Quenya B, I'm a MPP in this under the fourth republic. Since you start here, I'm a woman, I'm a mother to be a son. How Quenya no man? A quite benway, the first one, and you may be Koswa, NK. Love that to the new means, and so the bias of. Na ebia ebema yesi opinions kwapele be faswa yebetumi aka asemi wabra asemo abekaso fofokra esi sefa ne se yesi se bia yesi o ma pe ni gwa wakoto bosia if you be do ana adwoti 10 20 years eti no bitia sa bosia no I was say yenya mebu ana omodo meni de yesi de sa bosia no e man pe ni kwako di because Okay, na just every ninty ma ye ntwitwa so kakra sisi ya meba na just say looking at background kakra wo de ya man no wa ma yehunu ekuo no ene meba every ninty why wadaroma say ebre na wasi achiche na su obia so ati ase do tie no anke enti ise de na meka ama ye say ebeti sa ku yate ena mati sa ku ni nti no basically no youth oriented yate afi yemra yasem no so and yet only youth oriented it's also politically oriented yate that are formed and made are in
continue with the future. Yate, yadase afi wadaroma yemra yasem no so. Mo se mo bo enyo ensem a onimunyamfo KT Hammond e kan no so. Na huro no e course no clearly e che say oman ni mu na ayehye maka bibisa wadaroma nchirimu ne san. Saka bibisa. Na de kanyina ne se. Abakose mu no omanpanyin na akofo ado. Ene manpanyin a wakudwa baase ne yabon pipu sidin sida. Saa so ana abakose mu no. Na se bejani a wakosra ono an kasa ne manfo. Na enkofo no ede abo ne nsuo ene ombo pipu de achi eye onabu chi na sabosu. Saa so ana abakose mu so. Na se bejani a sebe ase on de wabɔ no samane sebe obekasa tia mabunu o wakan sindin kwan so eye onabu dabi usu obi afom meba minua nyabotre usu obi afom me se dabi sa o kire mu nso a wo se wo nsɛm na wo kire mu no eye de nkyene wom usu obi afom a wo bu afu na wo so wo be kyerɛ wo nsɛm mu a Dabi ensem wa wokeka ne nye menua nyabotre wo ye part of the youth ye nyina ye pese ye nya daache papa o ka so obi afom nti wo so be kyerɛ wadwene na wo de no kra wo be sɛ no a na je sɛ ye koya na se ye bae enti mesrɛ wo obi afom ana ye wo se obi asin kete asin the boss medie ana mo wi na me twisi anka be ncho adeba kwama ye ma wo kwene no eye mento adwuma na wo yase but e shuban bi fi if you see your bon country and penny for say the we ye in single ni we ye be pia wan for the we ye e bo wan the we ye enya de be boa e tempia ni penny for no free say sebe ye kra no ye for ye nim nyansa nti sebe ye kra de nti nim e bi na ketia mo kan no omanpanyin ko joba ase Gana former good cancer company, some opinion, a company. Omanpanyin say boss of management. Omanpanyin ka so ba be o man yi. Omanpanyin tam wa wo pa no wo say ya oni the manifesto of the NPP 2016 manifesto. How to be change agenda for jobs. We are not seeing the jobs. On top of that, about the say you akam ya say you afra me say inside no money ade. Ni na omanpanyin ye hu dia enkoso. Omanpanyin enka ho hwe. Adwuma kakra o de ba ya na ke nako o se medna school mu nyanya adwuma nti o mu ni bibi ni kakra na nka o mu kokusu adwuma se de be ya bi practical skills nako no I am for twem o man pe ni nyoma de brebe ani nyina na maburu nyina aka wanti ana maburu no sia e be di dwuma ana man pe ni abaso be kasa enkeye so man pe ni abase obaba be ma maburu nkranse ni ade na maburu be kasa yempese bi ti wasem ya kaka unti ya wa amanfo ye awe ni ade na ya fre ni panyini a owo na manjukum se ade bi akosi enkayi ye hu bi sa da ya mamrempe ya manye sompe oje wo se ya obi na no a position a wateki no pay ene de wo yin ti kan se mabunu no jawo de omuni wani tini and this KT Hammond West. Nancy ni omutiri sekube. The mebu aban na nse ni ma se jabu bi sekua. Me yakọ nieba. Na omunim se yam penifo no ya bon kokora no. Eni penifo na ye fu dwene no. Yen ye betimi aya de ye bi se ni nyansa no mo de woni nyansa dia. These are the words of KT Hammond, an honorable member of parliament. And why is he saying that? Because on himself, she better be episode, so the Sassamo can one can ye what they will move you home answer. The Bill of Folk to say who will read you some of my soul that did everything to watch it. No more. Hombre, when you're hombre, the Ghana for hombre, for output on hombre, it's so that and who will boom for you. Okay. Aqua in short no opese o kire den na opese o de tudwa e ma Ghana fu nyate. Ka tell man panyin say. E mabuna wo Ghana le to abama na. E mabuna no mo do mo ye campaign. O mo campaign o mo ye ye. Nipa no tia kotele pa 2016. Esa me oku.
Sama ku position o MPP no sa amre no. E ye mabunu dom fefo. The National Youth Organizer of the party. E chese mabunu de bai. E mabunu wo Ghana so mampeni. O hye ye bo. We ni da so. E nyoma wo ye ni de we otututu nyoma no. Enkoyi. Nti ka se ti. Opin so mampeni da na je so wo tie mabunu wo Ghana ha no. Wa hwe ya ye mpenesa. Ya so yemfoso yetiri na mu so wan hwe ya mabunu e de bufo bobo no tutu obi obuku bia enti ye ka choma mpeni okay de okoye na otiye no e de mabunu wo Ghana ha e ka che no na da e bia de pinchi onyire na so no nti samre ya wati onye no ntumwa na super so point one made ma yem fancy ha na bibie ne ensamra wonche bi mu why that's Sibibre. Inti yane Osei Kofi Akwa or Coalition of National Youth Organizers. Woman Kabumuku no or no so a member. And yene ko en common Jubilee Hospital. Semin kancho nano pay say umpum edodo ope baby akwa yaresa. A Jubilee Hospital na make for the son saying services and a doso pa. Outpatient service yeah and no na your friend gina ho na gino kwa ye hwe wona wo ko fie eduru ba bi na wo se ye gye to ho ni nya abotre edandan wo ma wo to nso a ni obroni friend say inpatient service and so e because wo ho no kama ya wo private rooms wo ho no a o mpesa oni nipa ni nyina beda ba bi ba ko but wo pesa wo da wo nko a wo dan mu na ye hwe wo ma ho to wo a ye be ne ntempa so e di amount laboratory test no so ye na hodo bebre DNA e was here check the man ebia na obi ya kodi abehyew o ha kwala na nimu di ni se ni akwala ne fum aduane no a won sew e was wutumi kɔ hwehwem na uhunu se eye wankasa wasene mu ba ana sesen e na etie blood group no so was uhunu emojakuo a wo ka ho any type a odie no eye se na be ye beboa papa pharmacy no so doctor e prescribe aduro bia de ma wo a emprempre na hwa na se onsa ka ni nyina antenatal care ne ye maame no mo ye yire no mo apemfo no mo nso ye kanfo de ma mo nko ho na mo nko sa abofra no a oda we yafunu mu no oda yie onna yie ye wo ultrasound system wo ho no mo a ye be check ye be scan ahodo ni nyina e de ma wo bosome dodo aka ama kwada no aba asase so eno nso ye betimi abomu amane a kyerɛw me papa no me nua no mo mema no mo nso mo nko ye nko check ye prostate level bibia gina yie anase no nso sen na etie me no e ka say diabetes ni hypertension nkyerɛkyerɛ koso dendenden efia da bia dwuma yedi eno no wani na chimatobi nso aba ho a eno nso Jubilee Hospital be check e de amount canteen de enkrofo koba bo wonsem de mo de bia san se igina ne nan so papa na say ye hospital na ya san bie ba bia yedidi bia can you imagine very conducive environment healthy aduane enkwan enkrofo edi ewe yen honomo insurance no so ye ge national and private health insurance ni nyina ewo ho Obuoba Amanfo bridge no so na we be hunu Jubilee Hospital eya no friend was 0244 575799 0244 575799 and 0241784645 0241784645 Jubilee Hospital wodi wo mo ana kire say wodi asem ye be na ya san akọ ahoma ne so biem ne ye de nkomo no ne aka no e de akeka ho e de ama but enen so a deadline Minister for Communications at the Ebaye Honorable Mrs. Esther Owusu Ekufu obeka kire Ghana fo nyina se nyankopon ya adomo 30th of this month and SIM card re-registration nyina ebeko na awieye enti ye hwa animu se maame Esther oba beka bi foforo ana the okan no she still stand by her words say enya de a ebesan extending the biom ekobasa nso a what will be the implications consequences very very dire e was impending for her because ya won krofo bu ono mo Ghana card no bepem sabre genuinely omon sanka wo mo de and it is not their fault so omon sanka ye ye wo bi mo ono mo ade bi omo de omo complaint e de ba o se me call ho Ghana card for no say memra da say ya mama appointment obekọ nso ye se card ni ho na no ye ne opinion na oye in charge of National Identification Authority or Brim Central Municipal Assembly ekasa ye no he conceded say yes card no so near recently ye buy 200 and something na sa 200 and something no crofo already omo ho no we so me ye mo no na je say omo aka no na edo so pa so clearly no
we say ebinom belonging to the Stubborn Academy. Our so adamant to the process no a ebinom so genuinely ewo womo concerns e was empanyim for her na omutimi etu ho na monti anopa ye no so ye hwe se ebriba mu a ye betimi edi ho enkomo. But in the meantime, I mean fast dan koma AHENKAN933FM Asatech Roofing Company, AHENKAN933FM Roofing Company, omo na ka say omo cheso omo wo long span roofing sheets ahodo bibre products no edo so pa sanding seam self lock IDT IBR omo woni nyina wo ho sizes nso from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ye woni nyina bi ewo yen ho no standard roofing sheet 8 feet by 4 ye wo aluminium roofing sheet wo ho alusink galvanized colored rubber roofing sheet a wunya wo baby aje se AHENKAN933FM Asatech Roofing Company and na won sabe ka bi na ye ba no accessories ni nso a rage caps, rain cutters, valley cutters, side stream ede ni akaka ho enadwa mprango ni nso ye ono asroto colors ne doso wire nails ni nyina ebi ewo yen ho no mo doors no nso so ye wo eye China Turkey German metal doors, very quality but affordable. Oba unsa ebetumi akabi China plastic T&J and also oba unsa ebetumi aka yesan so ewo blocks factory na sa block factory no so from 4 to 6 inches of blocks ni nyina oba unsa bekabi hollow blocks nso so ye will be ewo hono mo yesan supply enwea aboba ayedi esi edan ebacho yen roofing company no yen krabata no enie atimodan yen Kia station no ene die ni hwe ewo dwakese no akiri ho no mo okọ enkran temanso a old CMB Cocoa Warehouse ho no mo ena ubehunu eye AHENKAN933FM Asatech Roofing Company no ewo block factory no so Intiamwa Hotel Junction eben Ash Foam Depot no achimodan ha ya okwa won sabe tumi akan free transportation, free estimate and a 20 years manufacturing defect warranty. Yaji yahudi nti yedi yasi achire pine. Omo aka nyina omo nye mema eni nti omuntumi nka ne ye kan bi. Yesan so eye delivery de ma wa ba bia wuko bia no wonsa ebeka achekra ye nafua 9 0245 979311 0245 979311. AHENKAN933FM Asatech, a total solution of any roofing. Still anointing. Omukra yimu ena yadi jumedie ede maun. Yabetwa so but yemfa some messages yamonso modi abani bi entwa so emfa emamo we say Sami Boache asaman kese nya ochen se sisi yi illegal mining na yeguso ayeka ho asem ne de eyentokwa kese yu eyentokwa kese pa na se yenya amanyosem no ne yekoso ade ya amanyosem a kese yi yenkoko ofuo kura na omate asimu a womo se koko ofuo left right center omo sei ensu a ne nyina enso so ya asem hia wo se yehwe ne yeka ho asem nanso Stubborn Academy omo ye den kotie ekokotu ho anamo Sami Boache de odifra sama kese ede ebaye no sanso so ena Amisco Spelele Kaswa Republic osi aka Hawa Kumsin twaso na ono so say unquestionably no ene ebeye the last day a SIM card re-registration no ebekoso into ebekoso asre omo adwene so me Stubborn Academy for no mun take advantage of ene no na omo ntumi en register omo SIM card na nsa na womo aye so disappointed na osre se obi amfa ne ho nhiem #change the bad attitude now and chankoma honorable Mavis Hawa Kumsen and honorable Justina Marigold Asan and MC honorable Anita Love Obo Amisa Amisa okay we see a friend Amisco rather Spelele Amisco Spelele Kaswa and wadini die a free ebaye Nana Equia Mwabwati Ablikuma Centra or say a deadline edima SIM card re-registration no and into me train semeti be free Stubborn Academy for ne ho and to say you be block womo a SIM card no Nana Equia Mwabwati Ablikuma Centra dia or de ebaye no intiana and also watching so dear mammy yet was so some messages or pareo the any kind of that
asan de aba insuraba Anelka Shanman constituency and on also the free by or NPP government ya Nana Bawumia edi animu no oma constructing more interchanges than any other government since 1992 and unti moma yento omo ase na afei niema ekoso no yenya botre woni nyina mu pia we no de ato aso che greetings and come Vice President Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia the next flag bearer ono so ne dia wode baye no amwani fita enso so di frasama kese no che IMF leaders no ma ba Ghana ha no mo ba be Ghana economy no e dey free or how ne abenedi mu eni nti mo ma yen hye ne nso bibia be ko yie enchian koma honorable Kennedy Japan and a darling boy e was saman kese omo messages yo mo de baye no ma me kwa homa ne so na mene kasama for e de ma apuye mantem nyinamo ahoden no adwumaku Electricity Company of Ghana ora Emmanuel Ham yene ne nkotwetwe enkomo alright Martin kan from Suni Maakye niao na bibia boko de nyame adom the radius ba mo honche na sa yes na bon komonti em de se ma tu nka bium na nyame adom na ho ye se sisi ade ma timi akodru nyame adom ma return on ya return asum de mu na ye ho na ekri kakra nso nyame wo ho okay nti anopede ye ba wo nchen na no na mo de krata ba abonten se omo yusu e-cash na PNS munya ohaw kakra wo mo metering no ho na mo chese ma rectify wadaroma no kure wo mu ankyeremu ne sen yo medasi senya udi kan kan no aye de krata bi beto abonten ekese how na yinya ye no ne fa baby yetimi asano nyame ye adum na ECG ye kan operational area ewo eastern region na ye affected district ana district ano mo wasa how ye Kufuidia Tafo ene enkoko nyame ye adum ama yetimi ehya se yes some customers na yetimi some customers about 6,665 and no this year ya yes mo and now no paying so ye gusua yes several customers ye various offices ye Tafo Kufudia ene nkoko inti na nchemu na ye de ba ye no then ya echeni meka say ye be fa sa akonya we so ni apa eti for chow yo hawa ebeto ye no na yeni endani sanso eba ye nti omunso enya botre ama ye ene de ya sha sia yesu wo na de wo mu ni se tisie na ye wo nkofo a omoboa ye ewo akorambi so a yetimi several customers omo aye from private vendors ni na one omo ntimi enton empenyi gusua omo hihye enyoma se be ya omo a ewo private vending point ni na so ebesa abeka ye hu no omo aboa ya ama ya somo omo menu kasa idie ye offices nkwa na omo ba omo bitimi aba abeto credit ni bi ti se o pe bi afa na wa ba ye offices oba Kufudia district office no ebe hospital regional hospital your regional office so ewo akwadum kwan so eno so omuton bi ho ena oba town so a ebi ho a ye friend GBC a won so ko a ubenya bi ato ewo ho ye be se omanfo so omunhye no so ukọ nso a your offices na ewo eho no baako ewo town ena baako ewo omo efo chidom kwan so eho nso ko a ubenya bi ato ewo ho nti yabesre se obia emboa ena ukọ akimtafo nso a the officer ewo ho no nso ukọ a ubenya bi ato ne sa ewo ho okay nti na oman kwase ene oman bete okay abucho nyamaye all right so now the news ne say problems ne ba any de nyame adom sese ma solve ni nyina nyame adom ya solve bi akabia ye be koso aye megidi se teni ampeni de kata aba abonten yetimi solve problems ni nyina
then America sa midi kan say ye vendors na no mo boa ye ma ye ton. You see a woman to mean ton. Nti eno so eyo how ba ko a ewo ho. E na ye mobile app nso a na opese na no ye church mu a opese o to credit a obe dial *226# and na say obe ko app store akọ download do e de ato credit ewo wo dem eno nso no sisi a enye adwumanti tempani etimi ema ni nyina eba abonten a bibia ewia ye de beto abonten ama obia ate ne ho asisa. Okay, yera ma ye nase enchiremu ni mu ada ho nti bibia ni a ye besan ba wonchen biem. Yo menso me dase. Enti yani openi okasa de ma Electricity Company of Ghana ewo Eastern Region Owura Emmanuel Ham and ye ne kwetwe nkomo no. So that is the news abasisi ase mo ana mo wo how kakra we ya ye kan abofo de omkra mo say de ba de ukonkran a endra mi hu se madam ba ko na no dem se wo mu enya nkane wo mu da sumu ene ne kan ka ho pani ha ehyi o wo da sumu ne kan ka ho nti omo enhwe na omo nyama wo mo nti nyame adom sisi ade omo atimi asiesie e de ama wo mo abofo de omo te se ayi yese wo te se ye pai afase ana prada ade nti a pra ono onyade a nani gi afase ho abofo de enye sa yenkoto prepaid no nti de kan nyina no omo de enhyeda emfo omo ho sa but nyankopon ya adom asisi aka 51 days na World Cup no edru ho wo ya we wonte ye ne maka kire o maka kire say World Cup we no ye bebo bi anadwo ye bebo bi daytime ye bebo bi anytime but say we asia ye hu baby ye duru sisia ne nte se kane tetetetete no a na utumi pie kwa bonten ko hye ho no mo a na wa da bi wa ba late no say untumi ye ne saa eni nti de ye ne say ODI Electronics say yen kan kire wo say watete ne niema ne so obia ma ne nsanka TV ni bi se na be ya wo be hye wo dem na wo ne wo yire ne wo ma hwe ball no enkopie wo ye be ma na wo kopie me ko hwe ball ba wa hwe obi dia kro no be to so adi ubone oye oba nso a me ko hwebo obi dem ahwe obi ba kiri wadi ubone ye mpese obi ba kiri wadi ubone sa World Cup bre mu eniti na ODI atete ne niema ne so se de eye donkomi eye nhyehyɛ ye ba kwa ye de aba ye friend se sign down ho policy no hwɛ boy ankrofo no kasa tenten toponko enti wo de nyagidia na mo ne tu sa ayi anamo yi na wonso ma wonsanka wo de TV fridge deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine. You need to be ewo yen honomo 0554 171393 0554 171393 oba payment no ya no be yes an hye ni sandan ho no nkakran so before ade ko se nso usika aso a oba ya tete niema so eno an se wo de beko na wakwakwaji wani eno achi soboti ento so ena ka sa kire yen anopai soboti se opese we boost we immune system un se ndra me ka kire o ewo boiling issues so se opani Dr. Insiansari ono eye ofutufo de ma ban president ewo health na presidential advisor on health kire se there has been a surge ye ka se surge a COVID-19 na ba na ya adwene se ekono omo te se as cases na san kosuru biom se ohun beye din na ensuo mu awiam o covid ne beba but wo enyawo a ewo se emwa na omo nipadua mu a sojafo asrafo no ewo so omo ho ye din na so omo ho beye de nya peteshi ena be ma ho ye din ubewu eye soboti ena be ma ho sa amwa na ewo nipadua mu ho ye din obisa se die bentia se wo fa soboti no a akakaduro wom hwentia pepre abrobe meko ene ye de afra enti we nyina no ekọ nipadua ni mu a ebekwa akoye adwuma ama moa no nso ho aye dene na omo akọ de ati ade bia obroni friend se eye contraband goods ebe ma ho akire wo soboti eno an omanfo age atum na hwe se ya package ni kura ya kono keke ya ye no pipam kakra enti se ne ya nom leptin no sa pepepe na soboti ne tie uyi bag ba kwa na se mienu na de atun so hiem
ɛyɛ sɛ deɛ wopɛ wie a wode asikyire de agum ɔmpɛ asikyire bɛtumi abɔ ne raw ɛyɛ duro papapapa ɛbɛma wo ho atɔ soboti yakɔfa bi de aba akyem ɔdan ne mpɔtɛm ɔmanfo ɛwɔ Alhaji Hankuri Enterprise ɔmo kɔ hɔ no mo nsa bɛka bi saa nso ɛna Frimpon Enterprise so kɔ a wo nsa ɛbɛka bi Nana ya provision store enso agye dodoɔ no a wɔtɔn ɛwɔ hɔ ɛnomo ɛyɛ na wafrɛ Ayimina Enterprise Dome Market no mo wɔ nkran 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 0244 087695 Soboti eye soboti oho beto pa ububa yenso yetebe memene de bia ye de brew e wakasafidie so kopim se no nwotwe bebo anwumre nti e no nso kopim no nwotwe uju hudi a na onso so wafrɛ number yi se metimi ebube ni bi 0593 649595 0593 649595 we enso so ye number obefrɛ na opese obebu be ni bi a waba na watimi abebu ebe no ebi nti sana me di kan ka kire wo no COVID-19 cases no omo kyerɛ asan kosoro nti empanimfo yɛ sɛ omo bɛyɛ ne nhyɛkete sɛ vaccine ne deɛ ɛwɔ sɛ obi a ensa etumi eka bi ɛwɔ sɛ otumi bobi na onso so nkwamwa no ho yɛ den bi ti anyarewa ahodoɔ ni nyinaa na edipa dodoɔ sɛ na ɔma yɛ ready sɛ dure wɔn nso so ɛbɛbɔ ɛyɛ question because bɛpem na bebre no ayɛ ɔma adwene sɛ ɔmo mo bebre no a bebre na ɔma adwene sɛ paneɛ ne deɛ yɛ ɔmo de ɔmo mmɔ yareɛ no so ne yɛsɛ ɛkɔ animu no ɛnra sei na me kenkan nneɛma bi about Kenya unsa ko Kenya Ebola asan atwiniti wɔ Kenya ɛyɛ so serious so serious nti mesrɛ ɛyɛ na wɔn so wabɔ ho ban na timi aboa yɛn baabi a yɛduru no madaroma moma yɛnane yɛ ho yɛ ba yɛde nkɔmɔ no ne aka nyinaa ɛbɛtoa so ɛde ama wo maakye ɛne dwumadie ne din mepa kyɛ ɔtwɛn yɛn yɛba sisi a Ghana Akuafue Adama West Africa emamo adwuma o Adama West Africa eye agrochemical company wo Israel na watena se ahwehwem ahunu se Akuafue tom ne bia emfue timi gimafuo nyina e de boso ne titiru ene esre se esre na agi wafuo aboso dia ene na mekamfo agile e de ama wudua no ma bi ti se enkruma tomatoes nyadoa watermelon meko ayoyo anafei abroba abra esre na fifi fofora e ba no hwehwe agile na first spray esre so ansa no watu akwa akotim anasa wo de watimi mpo awie no na wo de agile spray esre ni nyina so hye no so mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwako spray so de hia se wo behwe ten tomatoes eketoa no wa hye ba akopɛ de agu kafokafu afidie yi mu na du ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma se wo de agile spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo ɔmo nso dua bibi te sɛ beans enkateɛ ana fe so ya beans no ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prekopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie unya hu sɛ emfue na hyase ɛ bapɛ hwehwɛ vezil na first spray na se wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wotɔ vezil a betimi de spray wafu na se empre nwɔtwe ɛno kro ya nso spray 1.5 acres ɛyɛ ano afa 30 mils anase obesusu atra yɛ dididie no miɛnsa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia tɔ ɛwɔ agrochemical shop bia ɛbɛn wɔ Ghana fa na nyinaa anase wobɛfrɛ 0544 325 030 ana 0270 575 030 Adama West Africa Ghana Akuafo yɛ jimudi hey Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho wonti na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye horse special 40 eno ena riders
any mechanics e wo se mo use you unua no kura wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form se me firi mu fia e firi na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine mu ene fresh seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na former way master me wɔ ha na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ na gyina pintin dia that is the product unisam cement yɛwɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhemfa no obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu fra yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement baburu 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free samchi enterprise ɛna di aba akyem dan amantra yɛne dukes filling station edi nhwɛne mu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM me ba to yɛ da se watwen yɛn ama yakoto nkra aba Maakye ene dwumadi a wuguso a wo etie menso me din ede Obuoba Ofori Amanfo wadwen kyerɛ no nso fabra na fa udin ka ho na yɛnkenkan ma wiase nyina nso so ehunu sɛnea usi adwene ɛfa Eric Kwaku Buadi ɔse patriotic voices bechem ɛna ɔno di free buy ɔgye ne ho di nti wɔde ne din ka ho ɔse we are not turning back o ɛni nti sɛ Ghana be develop na ɛyɛ yɛnnuanom NDC for sɛ wɔn no ba be develop wɔ my Ghana wɔn daada wɔn ho Ghana for yɛni ada hɔ nya ade a yɛbɛsan ɛde tumi ne de ahyɛ wɔn nsa da ne de ɔde baayɛ ɛno no Aaron Baba Konko Commission so di free latte bi akoshi en crying and what the abana ono so kasa di afa Ghana card no ho se ohwe frustrations ankrofo ekom na yet communications minister so kire se panishia no be panishi Ghana fo a na ha adwen ntimpanimfo hwe na omunye bibi emfa ho we dia or the good morning pen baaye wanka hwe ono so a wamfa ne din anka ho me pacho ode ba na ode udin aka ho na wama yate yenhunu udin ne yenhunu ba bia wo so di free ba on ode message ne ba saa keke no ya na ha dwen nti ode ba fa udin ka ho na fe yenso yentumi enkenkan emfa emaw on Facebook enso so mudi bia ba wo Facebook ho pa ye behwe na eno so yakenkan wo Facebook ho no e de amamo Facebook no we see a friend or Padimon Felix or the free Kumasi Swami or say NDC wa aban mu a 1+1 I say NDC wa aban mu 1+1 3 san say amemu aya no mo de bre ne na ada nko a NPP di omo wa aban mu 1+1 2 enti moma yenyai say NDC fa ma diso betu mfutro de gu ye ne nchia nkoma chairman ode no ho kwaku apia vice president Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ena ono ne mentor Kwame NPP yate Opademo dia wode ebaye eno no amisko yakan wode ene dada Sir John Bosuso Sir John enso di free Bosuso en wode ebaye na Sir John ese aka Marco Kraku must lead Frontier kwa South o say NPP aban ya o mampani Akufo-Addo ebu no oh enema deda na kwan mu pa enema ededa na kwan mu eninti na o message mi hunu ni opeso wo kire o wo kro no apese Marco Kraku mante eba be di Frontier kwa South anim e na wasan keka bi kire MPP aban uwie ye na wasan ba be chia honorable Mark Oliver Kevo eye wo nko a Sir John asemu anyways yen twa so na yen kwen anim nso betimi de odi aba na fe
every queen money a team hacking kind of come at the amount. BM Audio Solutions. BM Audio Solutions. As we say outdoor speakers na say obesi at the amount. Bass any meat guitar and I say whatever and I say and also all the bar be the amount. Or power amplifiers I say Fabra ni keyboard combo, bass combo, lead combo. Said the TB and also all the bar you be digital any analog consoles and also is in the camera and a voice qual and also I say yeah be the amount. And it's gone at the days ya also our near man or the kwahi also may call and crime kokuma se me kwaku CC men ko sisi adi na me adom dia ye ni nyina ewo eha edima asene ye ni Aegis filling station ni die ni hwe 0243 97 72 99 0243 9772 99 and 0245 2781 59 0245 278159 BM Audio Solutions and so dear and ye de buy and ye say be call ahoma so na yakwakudi enkomo dia fa Ghana Tourism Authority na unim so mampani a voice and video bi ase as a voice no any video no a etwegu no ekuo bi asori anasa branch bi mpo asori se sa video no ne bona fide property na oman no afa no oman no fa ye no aso oman no anhye da an recognize no sika was ye de man cry am fa ama no aye nsem bebre no a Ghana Tourism Authority mpanimfo enso so de anu ye di aba sa so na through Ghana Tourism Authority and Global Citizens Festival like course so on crying and I'm suma hooting booming whatever e course so why ne aye topical will be di mun komono woman so na omudi mu akotene pa nti anopa yi ye hwese ye nsa ebe kan panyin no na ye ne na bonkomo how far ne ye ne no abonkomo edi afa ho enti yeguso ye checking ho man ye nsa kan ne be di nkomo di afa ho Anointing Lady Enterprise and so semin can chira say cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender and a wopa ne hono mo ne wose wo ba afei center spread carpet TV stand center table standing fan and a wope oba won sabi tumi akabi e mema no muntie ope jeans trousers papa correct ope trousers khaki one and I say open material one mate ana open Lacoste round neck no one simple open so dress simple wa and also so na opa win problem cry open shoe a be gina so bro nya na enche na eba nti friase eboa wo ho o say pe watch dia toto nsa nka wanka wa dia toto nsa ana open chain dia toto kom. And one so we call Anointing Lady Enterprise. Anointing Lady Enterprise and yama me bubu di nyina obi. E won ne hono mo a onsa ebetumi aka ne kama pa. Achim wodan e na Anointing Lady Enterprise e wo. Oni NIB Bank no e ne di animhwe. E wo mobile ho a achim wodan mobile ho no a 0247 05 8102 0247 0581 02 a number obe frena yetimi ajewo so kama Anointing Lady Enterprise still anointing ono ekra yemu enadwumadie yi yeguso a yede maun sanso so na opese woni ye marketing department no edi enkomo a ahenkan marketing department no opese woni ahenkan marketing department ni di nkomo a mepacho ye chiri kwan ni ye wo achim aboabo ne wo Praise Be Primary wo mu school no mu e hono mo wo wo fem ene ye wo omo soro hono mo e hono mo na henkan fem e wo na oba obetumi ne ye marketing department na di nkomo ana before wo beba ni mpo no obetumi afre number yi 0244 29 0093 0244 29 0093 number obefre na yetimi
agye so your marketing department ne number no and I keep saying say sa number we na wo fra ubenya obi afa na woni wadi nkomo say your number say ya na ye be pick calls a ye announce no ye de tu dwa no say wo fra sa number no a because of say you connected your my console no ena ye be hunu so obi frɛ ye betumi apeke wabra program e koso sei say ye live program say dia eno no fra obi betumi afa but eno kra na be disturb yen ya mfa but dia wo fra 24/7 obi be fa eno ne number no a me dia to 0244 290093 no sa number we dia wo fra obenyu obi afa but wo fra yen studio lines na obi amfa eno na ma chiri mu ama no de bia na ebi mu complain say wo fra mo emfa wo fra mo mfa asem no tintin ni tietie nyina na maka no kora kire wo no intiti ase sa efama yen na aja yentumi enko yen anim 18 minutes after 9 still live on AHENKAN933.3 FM your most authoritative social political and current affairs talk show Maakye and one yeda so esi akonya kese so a yesom yeman ene kutukuman eno na minority enso resi issue bi oil na se fem go no ayeton wo Ghana ha no ye woni ni disuo omo edi ensem bi abambonten so se oil la ye de afa sebu akwan so na yentimi nkyire sika a eba ye nkyɛn no o kika sika na bomu a enam $100 million enti oma resi issue e afa ho a ranking member on energy our parliament eye owura John Ginapo ena odisa asemi ababeto emontin so what is the response from the government as far as we are concerned no ensembeng ena aban so kan fa ho because you say yes ntro no yitwa na senchirichiri mu ama nkrofo tumi gitum I'm not saying say John Ginapo twa ntro there be but sana ayi nkontompo de tie yitwa ntro na so wa me yu ho anu afi na nkrofo agitum saa wo se bi ma sha say na ne enye no kra de no mekasa enye no kra de no saa ne tie nti saa wa mo wani ana ho pe na che say akof o how kese bi e de abrel but mame kwa ma ne so na mene Frank Kwansa enko nkwatwetwe enkomo Frank Kwansa a member at the coalition of NAPCO trainees yere ne kwatwetwe enkomo Frank what me nka apom teden Yamina dom papa panamoso Yamina dom yensu ye hu ye pa na no na yenya ne ntie se aban demoka 10 months but 1 month salary aba wadaro ma no kwewom ne kwewom todo se aban etimi etia 1 month salary nanso munia wo hwe ekawa na popode amampo majiji je bosa ma ye dwuma bi kwa de kaba 3000 4000 ye hwe se aban ke bo che ye sika nyina amahen na ke etimi nia yetete ho ka wia na kankan no izaye hankasan ankanka edwuma sana aban na ankasa pasa ye edwuma no na ya de kosoro ya aban etia 1 month arrears amana before nti ubisa ya ne kre aban etia 1 month arrears abana ponanso ya bonje sokra nti na 1 month ne saying 700 no on absolutely 700 cedis. I see. Now, munya any communique be from aban and pennyfo as to why instead of 10 months, now 1 month and a buy. Even aban prepon uko hum here can be some question. But but you have done so many engagements, press conferences, media engagement. Now so aban people and back enough for any Ghana for you say abano taking enough for granted because then you will abano koya will see yenya nkasenka yejuma na kona be ye obi owe education o amana kofi
obi o health o no coffee one man hwe wo de arrears no so wo be man nipa ne san de the warriors no you see kana kwa ngosa kwa we djuma no so sika no so wa fa amayen na aban sin ka enko entrepreneurship skills sika be ne ben koye ama ye djuma wa ngosa wa ma djuma me de be ye djuma no wa ma sika fa ye djuma no mi sika no so ma ye djuma fo ma me fo ko bi djuma no so da ne bo ache be de we na just say the so called use tax is a scam because if 700 cities you have accumulated it for 10 good months you could not pay and you started paying the money then wait till only 1 month then let's say I buy with me 50,000 for with Juma but say kwansa who conclude say you start no a scam isn't it a strong word? Yeah, Juma 700 how much is 700 how much is 700 as you get about 50,000 and 10,000 I'm an each Ghanaian now apply for you as a you and real 700 accomplishments even arrest which on a crown for no which are just 1 month over 10 months to now look at this analysis then nature say you start is going to work because you start to know if I say NKK of somewhere April in the April 60 by June when you the September, Yami had much October. Then natures are the way I just come. Then natures are the way I just come. But say until say obeko na onso do ho akoshem na nia o hwehwe no onsanka no. I don't think say you can conclude say a scam. Yeah. Well, on the me Salamatuni, the personal in the enemy one. He was about to turn up for the paper. He was even a Juma. A joint like you, what permanent jobs one for my you are rather encouraging entrepreneurship skills. Fine, until they use that back. Okay. According to maybe you around, go the fire rest the money. Like Obuoba Ofori Amanfo be Obuoba St. Concord. No, so 1 year. Now, what just 1 month arrears. What am I not for? Yeah, if I had day. Okay. Back to NAPCO in some seminar. It's been a month now, and you chair mu and just enti say na mu copy with abrabo no mu bi anya adwuma ye ana mo tetifie minya menu ka se minya adwuma metifie minya adwuma metifie aban we amama adwuma nye metifie okom na demi what I say sometimes I have to depend on my parents for survival what I say is aban we there fatwa Ghana for papa for hanap for minya what for mbegunu baku 100,000 now, I cut just 67,000. You couldn't give us permanent jobs. I raised us a wheelchair. Then what am I going to do? What then if I raise the money? Let me go to the shop. Unless I want for mommy. Okay. But once I said, oh, honey, say yeah. The genesis of NAPCO no and inform me say there would be an exit plan. So exit plan no content na ewu no na ebi ne den. Good. Minia content exit plan me say NAPCO Jumananga should give us how do you call it, skills and experiences. Aside that, the second one is say government would transition NAPCO trainees into temporary employment to permanent employment. What I said, into first employment, first opportunity there, you have been able to achieve it. The skills and experiences, Now, what next is to the permanent jobs? Because at the end of the day, the many skills, minister na work on there, minister na make email draw, minister na make sure there. Let's at the end of the day, minister na menya. I want to catch them. Minister cost next year. It's point one. And even the third aspect of the content in it is to alleviate poverty on the hardship of Ghanaians. What I said, they say, I know you find a woman in Juma so 3 years, one woman in Juma, two, was square one, on your Juma. So have you solved the problem of unemployment? Because the unemployment is not serious. That is why you recruited 100,000. Now 100,000, what's the business? We now go back home
then what have you achieved so far? But it's still square one. Okay, square one. Ma main tiasie sa skill now me yes omo be mamon tete dia fa ho na dia ba dia potin. Me bisa say o say more exit plan no na skill training enso so eka ho. Me pese o specify my na dia be potin na omo training more about. So Namkono, you apply based on your certificate. What I say is the me I make University of Cape Coast. I offered education. Is the me I was posted to a classroom and I'll be trained on how to handle children. I'll be trained on how to teach. I'll be trained on how to write lesson notes. You understand? All these skills I've acquired. Obi akwa nursing training college, hospital. Such a person has been trained. What that? But now over there, it's a way to when you send a weapon here, when you send a medro, time in a woman in the year for 3 good years. No, what's your honor? What then you are now going to recruit SHS graduates to go and fill these vacancies. That doesn't really make sense. Okay, enti oman said that mamu any alternative bi ase ochine bi ekoba se aban antimi anye mu nyina mo betumi akọ bibia mamo ho. I see. Yeah. I see. All right, inti. They say I know you're trying in the court. But the share court are court big delaying because I delay taxes. Delaying tells you scaling in minimiano. They say Yakasanka at Bako Court. Now, so you have court the minimum. You show Parliament resume on the 26th of October. Parliament resume, yet the entire time in a Speaker of Parliament. Now, what can you ask me? I see. But yet demonstration being so, I don't know how far. Many of them are NAPCO. There were 2 associations that were NAPCO. There were coalition for NAPCO trainees, and I want NATAP, association for blah 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 forgotten. Omo ye NAPCO for omo MP before more Ashanti region. Omo near echoes for NAPCO. They don't want to paint the real picture to Ghanaians. Near coalition, near Kasa Abang, give us permanent jobs. Abang, clear all the areas, Some for way about one says, oh, you're quite enough before, you're in this before, a whole lot. As I say, on 17th of February, in a year demonstration, meaning we didn't just about your demonstration about extra 2 months, and plus a year demonstration. And some coalition, not a poor way, more Ashanti region. I'm sorry, my bank fee, you end it for, you're not before, yet to say, and I'm parasol. I buy a check, Bettinam Lucas, they say, I'm buying aqua MFNO. They say, the country is broken. You are now going to do demonstration. Demonstration to do what? It is too late. At the time that the economy was good, I criticize our buying, pay NAPO trainees. About mechanized NAPO trainees into the permanent mainstream work. You were in a certain region doing politics, telling the government, telling the general public that we are not NAPO trainees and we are NDC, we are blah, 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 blah. And you now also want to do demonstration. It is too late for them. You understand? It's we have to fight genuinely. As I say, you should put all party politics aside and fight for what belongs to us and not politics. And now, government has not segregated us. As we have a demonstration. But say it's better late than never. And again, say almost a part of them, and I said they were part of them. Not Siciano, they are fighting for what rightfully belongs to them. Don't you think they are entitled to it? When you are demonstration about a normal thing, if you keep on repeating the demonstration about you have to use a different method. You understand? You say a different method. They say you demonstration first one, that's the second one. They say we can still do demonstration, but they say you main charge. You was Speaker of Parliament. Only the over the opposite side. What I said. So they encounter come on now. What we show to compel Mr. Konofaraka to pay our money for us. Okay. That demonstration
They petition a vice president. A vice president knows that not put this up for the face. No, I am washing. If you cannot tell you all of you. That is why we have decided both the parliament, for Speaker of Parliament, to come to our aid. All right, point well made evident. Inti bibiani ebesa baby why? But mo try some mo bepe bibia ye hwa osa mo ofie na wo ka say mo nya hwe no so ano odin. Ya say bronsam pa adwuma de ma ensa enya adwuma. Why? Absolutely. Okay. Inti yene Kwansa na ekotwetwe enkomo no Frank Kwansa belonging to coalition of NAPCO trainees and yene ne kwatwetwe enkomo no and enyo no nko a NAPCO for ne doso numbering about 60,000 or so omo doso pa enti ye besere mpadimfo no omo the alternative abasisi ye no omo friend you start initiative no ye besere mpadimfo omo koso ankyerechire mu enkyere nkrofo omo mfa nko the doorstep enti we dey besere mi ankasa me boss opening cancer ye besere wo mo kyerechire mu and no ye hu se na mo call regions mo kyerechire mu de kyere nkrofo ye besere mo nkoso na mo intensify education no na mo man nkrofo nya interest you start no emu and this it will be one of the usual sloganeerings no no we don't want it to be part of it. Now we don't want to mean distinguishing. So what you say? Now sloganeering ya doso. I keep saying say Ghana we don't solve problems. We only throw money at problems. We huna ya take poly program ya diaba. And now ya ho ya see free be nep. Nep no ye nim bepem na no so de ye. Obatampa Ghana cares blah 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 blah. And also ye nim ne ekoso. A whole lot. Enti ye be srempanimfo no. Na some of the policy ni de ba I was see a tenase na ye ni obroni friend say a thought through monya sa thought through thinking no so that be explode a lot of people will benefit from it. They will understand it. It won't just be one of more sloganeering. You start one district, one factory, one village, one dam, one this basa na ya na hard dream. Enti ebesere mpanimfo no mo akwanya no na omuntumi benefit from free so and then again we are NAPCO beneficiary na ene utifia men kan kire me say aban ni mfa wadwumam and until you won't also do anything for yourself me pachaw you say each man for himself God for us all. But for now, dear, we are all for ourselves. Into moment and try. Na yem building own future. I say yen some. Into we can say abaya nye. Into abaya nye means also. Ya ni munyina ye no abaya nye. Abaya nye ebusuyan so yi wo mani. Ya mpem so anka ebi anka ye nhia odi ahenkan. Into duru ba bia so e wo sa wo pem a oboafo no de oho. But omo aboafo nante kom so no enoso omo nyankopon tumi ma omo aboafo say ma ba me beboa wo no enoso no chase e pe bibia ma wo ho na ntumi mu I know one nurse or your friend o ma me permission ka me bo ni din or your nurse but nurse na chi na oye no wasan asua adepam nti osan a designer Obiye school 2019. Yem postino. I don't know whether that was 2019 or 2020. Yem postino. Or da hu ofie. But otumi pempam design tadie. And then omu pam ba ko ne ye bone bo kire wa yem be so. Wo de ya bisa free clothing. Free clothing ya or de na no ahye ye ntadie ofie ahye yi. Ni o wa bena si. Omu pam top and down na o kan bo kire wa yem be so. Enti sometimes wo so as individual no. I was so with me show trim say obi amwa me a I was some so me boa me ho na wokaze obi amwa nti abrabo no eno ano no eja ntomu a aho kire beba nti ebesere boma ye nyina ye mo aboa ye ho saa na ntumi mo ye na ye nko enim ewo o maye mu bibia befa abotre
nkakra opani pe yi bitum na yenda na ye hombra ye ba na fe ye hwese ye be fa call so senso ye de be ye nwumbo a se fiara de sa na ya na ekono na fe yentumi nto aso mfa ma nti ye twi ye ho aba busua ye ba ye de aka nyina de to aso maache efiada ne de mu amunim se ya protocol nhyeda nya adwuma matinyame wo ho yenda na ye hombra ma yentie atia no kopem se ubehunu ne ya wo hwehwe. Ready? Here we go. Atia don't ko bi pese odimiko kodimi siko. Yeah. Me so my penis so one money on the set. Minini kodia metimiko. But she say why me? Na made yourself be your friendly. Take me on a date so you could know me. The band is saying I feel there. We are my matchy break. But me say no please. Upasa would me see kaloki. When we need more lipstick me with tight jeans. So they bear my media. Me so me ma wo straight. Me say ya tinya don't ko be pese. All the niko. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Independent woman, shake some for me, shake some for me. Woo! Me home baby, my funny shit. Me say me no bebo. Me no bako pe. Na me hu say me no. Oni amachi o bintay, enti me hu de me. Say me ko, me now, me say me hu de me nye. Kwani. Me dear me pen, what on mommy, what your mommy, what your mommy, hold on me, and so man. Come on. The mama cadeva come and pesa what your mommy. Ooh, release me, mommy call them home. Please understand me and as a man. Me don't have and I need it. Did not come and I want me pesa me wood. Say yeah or cry, and away popcorn. I seem be as a mess watch it and a mecha. Come on. I'm a name who's in a maca soon then. Me tell us a man so my comedy. I like you, but I love somebody else. I like you, but I love somebody else, ladies. I like you, but I love somebody else. I like you, but I love somebody else. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Oni amachi o. Beka medika fise wonya kan kama. Kobi asati uye bombastic. Asraba weye meti o kwakwada. Oba besia de kasa atesa brante wa. Ahune pankasa oye obesima. Osibeke to sibati makoche ni me. Because American that's why African. Obana make anoje. Onye ne ho apewa. So Psalm 41 minutes after 9 a.m. Matching any Jumedie no edin. I don't see any edi can ball amane no. Jumedie kese ekoso. Ya de beton from a menche. Now so wetimi etie bi. The CEO Edima Odi Media Network. Odi Odi AHENKAN933FM.
the international killer Abubunia Abozegema. Ni mana na chi obi ni ha oji. Maybe a oko school or call primary school. Obey gwaje ochi bedem kasa. Hey, Abuabo Presby Primary. Obene ho ase. Oko school kakra ho. Metini so amasore. Na school yi emfinhia metietie mu yese be se emfinhia be se duosun nie. Na otimase oyode. School no baby a omo ebekogya omo nan. Baby a se Johnson de omo mbekwa ko gunsuo. Best 70 years you say ni I stand to be corrected. More munim the history of Abuabo Presby no. Abuabo Presby Primary. More munim the history of it no. Ube to me the aba. Nyame adom 70 years school is saying not toilet any adjunso dan homu ni bi no afedi nyame adom CEO edema Udi Media Network eye Udi Ahenkan Kwame Yeboa we sibia ma wo mo entiene ye pa ho ntoma ne de apaso kafefe atwa ahomam na afei ya dane adjunso dan no toilet facility ya dane ediama Abuabo Presby Primary na fe ayo omodia omo yusu fully funded by Udi Ahenkan Kwame Yeboa single-handedly yango po inshira no enti enche we will pick the feed from there now so baby awo bia wantimi ameka ye ho a na watie bi wo baby awo no Obuoba Ofori Amanfo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Oniamachi o. Enti se wunya maya ye to nsa dia fra omomra. Obi amra. Na yemfa support massive one. Yemfa intai opani na chi. Adwuma na waye ne bura dwene ntiase so se mo beka ya ye ba ya ye behunu ye eja ye to ne ha na enye jaketo a. E no ka kire se yenya botre obeye. Ampampampa wode ose aye oyo okanso obeye waye enti e wose ye bona baso pa wose ye bona baso waye ade nyame nhira no ya wose dabi e wose ye ma no eye low thing bi ompese obi abete na say dabi we no e wose obi ate e ade papa bible kra ka se oso kane a udi si kane adua so na hren amakurumba no amobia nso so ahunu bi enti why ade efese ya nwase ye ka ho asem say dabi ye beka enti ye hwese ye nsa beka feed no ye nsa ka feed na ye beko Abuabo Presby Primary school mu ho no mo a ene na dwumadie no ekoso Abuabofo mfa mo support meta akiri because mu amunim say school yi ba ya che ye say 70 years o say sen adwonso dan no mu ni bi but ene nyame adom Erade na mo ankasa mu nipa so ama ene wasi adwonso dan ni bi di ama oman kyekire sa na tie na ne mansonso ye da Ahenkan FM ene wo mo aka ne ntem no enye se ye be complain sa akeke eduru ba bia ye complain wi a ye nso so ye contribute ena no aye boafo mpotem ho ba bi omanfo no ho no mo be kan se omo chip compound e wo ho no omo fridge chip compound no light nim say light nso wo ho say saying na omo I think say omo ni fridge yes omo ni fridge enti ndura ye de bre wo mo no obi dem en wo mo de kokoshe ye tie na se da bi e wo mu say ye adwuma ne say ye twempanimfo adwene de si saa niema no so de but duru ba bi a ode hia nko a akwa adwane eto da bi a e wo se ye nso so yetimi as part of yen corporate social responsibility no yetimi eye niema ni bi omo ye pe eto opani Udi Ahenkan ne na so pe e no se da bi asem na mu treat ni metu ho anamo enya ano keke nyame adom omanfo wo sampotem ho ye to fridge e ma wo mo
Emma ene omo ankasa de omo nduru no chef fridge ni mu. School nkonwa yato. Che se de be mpo a ye we nu mu nyina. E de boa oman chichire. Eni nti yarama hye ne nso e de amayen. Ene nso so second one and I said ye toso aba. Eye Aboabo Presby Primary. Womo adwon so dan and I said baby omo be koju omo nan. Meko yom hu yie. Let me put it that way. Baby omo meko yom hu yie no. For 70 years so say sanya Aboabo school ne baye no. Enkwala no hu bi da. Say mako school me yemo aka me. Say I'm going to visit the giant. Enkwala ne nkan bi da. Ene nyame adom omo beka bi. Enti miama etiefo be se enum ekwan na mo nso so mo mra meka bibi nhyɛ opani nkran na ne aka bebre no yentumi nyemfa nka ho enye easy enti radio na yede baaye no ye kire ne ye koso no ne ye nso ye bi na tumi aboa. You say if you want to find equity you must come with a clean hands. Enti monso mo complaini aban unye we na ye onso so no bisa on se de na we okọ United States US omo mantra bi on se nyankopon ye wadom na koda na wo sorry a bisa on say what can I do for the US, not what US can do for me. Enti onso so sorry and we bisa on say what can I do for Aboabo, then I metimi ya ma Aboabo, then I metimi ya Brem Central Municipal Assembly. Enye debi ya na MPO, MCO, assemblyman no debi. Onso nkakra wa no, betumi aboabo no nkakra. Na fei wetimi edi aye bibi, edi ama wo manfo e wo mpotem ho no mo. And yen CEO, udi AHENKAN Kwame Yeboah. Eye example, and as a testament, edi ema sa asem ya ye kan. Nti mum ye nyina mo aboyen ho. Ye bia ho anatum ana ye monwom ne yenko fa feed no ye monwom no on ne yenko fa feed no enti abusia wo betumi aba ho mum wo betumi aba AHENKAN933FM animu ha ya e wo school mu ho enkofo nso free o ma me pick call we ba to di be akase free nya me dey di mam to so da mpa to yenti o na bo ko le mi adom na so e okay, I'm going to keep 19. But you said until one can ye. ANC. MP. Namentia, Obuoba AHENKAN so. Namentia me amini aba ku Dennis Obi Agye Nkwanta mayor. Now say, me mayor. Also last time na wo bi on. Na e me ni pa na wo busu me say na na say ye paper review na someone no can say to a moon amodom nine two business into one so ankasa when to me and yes because oh because I twa mo odua na nne de or no to me de na wo so a wo ti go so wo ka no ya na so wo so go to me so they could do a say I no and let the mo de ko mo de ma share the apple. So I say, I'm hitting and then it's AHENKAN my idea. What was we mayor Aboabo and yes, I said, you do more. Also, you are now they will check above 100 money that I don't. He will say, be soon a woman, a friend. It will be new. Me, I will be soon be a woman who said to say, or damn, be soon, said to say, MC, be soon. I'm in the bois. But me come to such a say. Now interview baby and I nearly now 6 KTM at the man into no answer no so no so did he and before time and also can be here. But you shouldn't who say the only papa will feel no would tell you who papa. The papa be in a corner or better me on us, but be so I say. Hey, I said, never more. It will work to so I say, if it's cassette and penny will be us. Then when you say it can be a link. I am a motor. Oh, Penya, you know, Cassa. Let me tell you perfectly. You know, AHENKAN, who better to so no more, some of ya. Okazasemo, we Mokazasemo. It will be perfect, guys. I'm more for one and come for Casana. The way now, a 7 more must say, and papa.
But I'm also going to I say more carry a cross, but at the same time now so most I can say no the edition. Oh, the best say I say this and a bassa and yet the and yet yeah support but as it be yen so yeda se nyame enka won so ho pa yeda se udini be akasa free anwani waji Obuoba boss pa twen tie o Obuoba adi mu sin ga umi phone line obi ka krabu bia fata mi nyina producer no a ide na mi ase etie fo nyina na atranso nkomo no di de maka se ma medical ka tense o stand MP pepa no we ni pepa me be na traje ababo me pa cho yenko asem no so toto why asem de asem nyina se me dana se ye waye no empelifo na aka no omo fe no omusua no yate dana se ye da se bebre mpa cho din be akasa free akasa fast na ye frame na eja na ahie ntie we Obuoba Nyankopon insamo eyo Obuoba masem nyina se Nyankopon sa odi anka kwa me ebu papa afeno wa maye hunde ntia odi adwuma wei eba empatemu ha Nyankopon sa no na me fa kwanya wei so ase empatemu ha mpanifo titu ni ahemfo a omo benya yakwanya be ahemfo a henti omo kwabo ti omo di gold sise omo ko mu tutuntuma na so omo ko no omo ba omo di koja gold no oton to gold u se ede ba no se omo hwe di abranti kuma onu ala dwuma de ode ye no mo so nya bibi moa yen yo hi go odi abocha ko ni abanzo odi udi mze se uko ni mpatema on to esi ton titi esi gwa nto gwa na mpatema obo nya so mfa so omo hwe di odi ayin ka kwa me ebu aye no mo so moa ye enti e no mo